tuan na sum tikin treskal Paing kom Afghanistan ya witlik ngan. Lumalap ko launching God kaksakin God. Si akollah wikum kalem singeo. Pwede shoot ka ko. Kumpulan malap matayang lom. Arulong. Launching God. Taga. Akaya kadike au 650 sama ni inge na baka taga wimat las ko sa inge. Kumpulan makaya na pay. Ako lang malap kaksakin ka. Likewise. Yan na si Bang. Kulo nanga wimat las ko sa inge kaksakin ka katke pay singe. Shilbe the kaskat yakke lotu singe usena share skain ko marswan pel singe kadin taga naroli na kulan long gas mo na tigin wana pen nage wa kada usot kon she luga una na wo pen on man ne marsla ma usinge kadin alle takan na wo na litu main Alewo matai taga na keta ngena namna siyo unan okay na taga like share life kasa. All right. O yang kada taga ni room kon me proele na kataga. Maliwo ba sikya ko le pelchinge sermon washa siya kakosel tikin treskal wana alfaka le taga kay pusapta ya. Fo singal sine ke long lu. Wow. Nga taga na akyok ke mga na ma kom tikin mekil ak me likiatari ke mante si peleni kaya na ke me alun Etawi. Okay. Pangenda. Inge natin naman fakta si Gazan usiya unanin analala na katsum share. Well, every Sunday, this is the day the Lord has made. Kaksakin God. Paing goes na kayo marski background on kataga pain we go was in civil pe amdang nage kastan God in kashakat katwa sum nage alu Tayo si Pangan. Tuwa gulamalap tamdal kilin and true paing ko siya wan kayo. Alam mo sila banbangan nga, siya nga nakola yung taga-wikom. Nala si sermon na ki len mising ya, in kain kapshap na ki ma, kumataga kalem na ki, siya na si kash long luo. Siya na long luo, fossin na siya lakos, how? Hindi siya lakos, nangataga ki pro saptaya, na siya nga sin ki long luo, in kain, sikili kapsha ni bemaluungan. Kaksakin God ke lesin na siya. Masis ko nga ni gestat kanila siya nakatfa me. Takin makatero flash na Emeet. Naon sa ko nga ba peta kasi metlash kimralash utwe dawekke.
Well, Matlasut Seattle bangan kat kulong malap nanamnas kan wi kompe aklen nekier tam talues ngatigin metigat fatnamet na kong naklukuan Pastor na Emeet. marshal langan trat na nawala un sukon na kat fasidel kin arat na siltigin tres kaltari tigin mekil tagay kona aulalan kumeta awa kus maltutan kulong malap kat akalam la mau gas ni marshal na kum tamtal planche larsia Honolulu sa Ocean pena ifin del akalam nga may awa ko magel tuto nga pang ifin pa tamtal gelin lana siskom ngan tikin kulo malap ka pang Malap. tamtal yung na wana akalam nga tikin lata ka pa sisko na to ko yang kada sumnero den la pro ni kesla All right. na kato ko nag sermon lalo ako la pa baltuman ipru ya Fossingal sinige longjo padet ka akateya arship to nuke na to yang na kada som na ke alu ne Etawi she to ko pe to ko ke me weapon na me Sunday school ko from lochi mali ke mante el tikin treskal al kulo malla ba akalemya nge 407 kona Honolulu kulo malla tampa blanche and neshe kias papangan tikin Well, Luciana, sisakluk. Kulo Malap. kaksakin lang kadil. Vancouver, Washington. Kulo malap. Na ne March dahil may lasi kona. Okay. Well, pangan met mas takasam na ningin na finas pa unsuko kumusye na kat fashionment na kaproy ni kesata. Ingin na namnas like share ya life cast lowos ang met lash Kosrae na kay wine akollah in tagapen long baliti na wo. Well, unsuko to ko abang Well, kulo malap tikin usye. Srahn na background na wo si pam dikia ke. En Kosrae. Kosrae siya the gospel choir bangan. Kulo tikin ke aruluman. Ada nang siya ako luman.
on my kiawi. Wana nga kalem piang ya shit pa kalwani Srui lulap lash. Atik interest kalpa ka wiko wos me ke pelchingain at fashela alu met lowosa we alu nira Etawi na Atloman katkuloman lap kya kadai shitba yokye Srui lulap lash in we mat nakawain kaksakin kat ke mo lash kai shi kadalle me lie pakoten yoklan kat na shish ke mo chinge omne kad ena na napay kadinakulla ilela floko ilakkalan mi ke son sapta singala ko fosina ke tolu ilakkalan mi malasom ako infagalin lomshin papa tamal el mala floko flok singan wang me dito ta ilakkalan mal ela floko na kelso mako oyengen enin matalan metalal fungi nga ko mena na focus la pa ako flok lalo kada ako la fakya pa na taka kalam mi ke pa pol kadin liki ala lal fungi if ingum dali fo shemet ke sapta singala ko la lal fungi ka la lal fungi nga Jesus Christ pa kalam na sin tamal itu mat supply nga la lal fungi ka la lal fungi nga keyword siya pang la lal fungi lalal fungi siya pa taka usi ki siya ma unlock na kadin ilyak na katoko siya lang ka mat siya for laulyak lalal fungi in Jesus Christ dal taka misya molyak ke makuluklal na me makuluk fagya as long as you put your faith through his son Jesus Christ ya moli kom na 1 John 3:16 na kalem aro aslan met na gaywa kon like share ye life ka sa met plus ko sangen taga pa ako la long luti na wo mai taga ke ipu sapta ya foshingal sina ke long luo na taga na ka alu ne ta wian che taga ke Genesis long luo foshina ke sina lakos a si base pela Srui malap na sin matagal ke kamen lalo sa na ko siya wikat arke background nan kulo malap ke asloman kada ispela ben kaksakin kom. In fact, God bless you and your family. Ngayon na, wana kada kalamyada. So, naliti interest ka lang taga. Kulgot ka broy, nakatfa. Taga na ke. Alun me sermon lal. Interest ka, fin ko, kadas taga na room, kung taga na ke. Broy ni kesla. Well, lumalap, kaksakin kat ke mulash kewa. Wala nus kong kal, bangan kong bangan. Lumalap ke tafalalom ke kestalom na ke uskat minake pelsinge. En kaksakin bekat ke matwiyashma katlip sila on lalos. Ma kat porong wala ke nitselusom la. Awian naklasan ke makatantang na ke. Man wala lem ni sa liban in leksyon na rala kasi kulo kaksa klas na singat. Kikat kain mano, kain da kain ikipelsi ngayon kain. Silpe, awiyam tanin siyas ke mapaiswasan kata. Pelale fosek. Pelale pakanten mataka infungulgat. Katbigit nagigata mamasikyak ngayon nagi natural disaster masikyak ngayon. Finne nagi aksok kame mama ngayon la. Alayok na pa inin na nagipray kipelsi ngayon. Apa nangan wiko was matwer sin lalalfungi kadin kain ka civil ban na akkayegat awen naklasan ki mapaiswasan gata kastan gat pa usimista na siya naklo malap kita kalawo sa kalemila kusaske av kama en makusaskyan naknaswiya ke pelsinge paseke kasla ta naknas kuwas Praipen kusaswiyan kat kewain kain kani seksin kat ke kasagil tu sing katani prai kat kulo malap ni sum kat papat margin kasao kat kulo la kum shak na katlash kat kulo la kum shak na samsam na shish kat kulo kem to kasket chakil tu singe ko kelen singe kat ich filpe taka matayang na ke maswas pailom kat kulo na sum ke mit kalan saplom matlalal fungin na kewa
wala limster lipan ekatin kela Paing siawla sa kewa kat praike ta kalan ng 10 minute chak na en na kayo makatashwe we matwiya singi kalan ng 10 minute chak in las tangan fok kain las la o yan kayo matchefali nan yurosh si mista pailom si lang si pailom inanin kat en naknas kashakat naki makat matayan ke kipel singa yok ke kaslom kadin kan tafala mas masalom kayakat kadin kaya nakfashi kuno kon flat singi mas talong kalem la fin ne lu tolu to kaya ni kinem kum oye pe ashwe may ngak kayakat kadin to ka pe pray ke mat wiashma mutayna asho la ke pel singi ke mat choklen lashma fastikikat kadin chulpena isang memory wo kelos inkarangan kat yok ginagawa na kesmakin yikat la kat nagawa esuno yesing panen kat flat lash gat kaksakin kom siak pagkikashalom in todo na rin metlashma madain manasta ki pelsingi la hospital kalin lomsi ka finne ke forat formalalo sa usaksak ngalien manolos kuminnak manas kashalos kat ngeshe ke miraculous healing lom in kainun bukat lakewa kadin kain kalan sa pekom kadin kain ara ma kom akikat ifin felsingi kadin na kain akfashi ke kalum ke fan na mange kain sikya kat pray katalik natash metlash mam daben kelbos ki pelsingi kat ngeshe sium kumin kain aksham sham yelos aknonak kelos kes mtanin chelos in gan garash na room in wangen na kanla in wangen el oyema elos esukin chivenak museyema ulalos alos inetala kumashirolos nakmanas istape mailan urek maguluk makaprelosi isla oyena kewa ma efficiency metlasha egat ngeshe sum yok ligina kewa in kasha kat community lasha congregation lasha kat church lasha kadin gan loang na kema pais waslom met fakek na kewa in gan fakek mas masalom fall na kema mas na atena na kom na pay gat papa me kat luti che fall na ke kastom ki yang olsom la nakmana skasha kat kat naksi wasila kadin dependent met lasha na ke ongaye kadin depend na met lasha na gen falfalin misha Leila kadin kain mataki makastom mo sap kun na sish kadin disyo na kinek inkenek may kapria mweta Kosrae la mwetan ke langkalang pakoten lom Oilina yok shipe na sish kadin taka na yung ke oyesinge in kain ikesla motonalan gospelum nan kel na kewa na insien met na kewa kat kula malap na siyong maingi usipe na sish discernment kadin ka ben proy kemet kollasha dagin kalsish dagin community lash dagin church lash kat oyepe proy ke met kollash finne White House United Nation European Nation kamtan fellow ye kat ngushe met kol na kewa in kain tu fin mapay si waslom kat ngushe oingi kat papa lalal fungi kunla lal met lom pakat eninan sang kol mo lasha panang kat ngushe sum inoingi sum kumin kan kashikat kikat akollah enda ko inak fashi fake klash kilen singi at ngushe da kalan ang dalomin sham in kat in pa fake maingi kumrek makin kat na ana alen clans up silom let us be the mouthpiece when masu was pailoma takayuro mo kay fun Leila in sina kewa matagaben wikat kipel singi in kay nakola in kay na sifuden kan yoki Eurolos in kapkapek inukayak na inilos kewa kakat na kewa kat kulo malap na siyum kewan kulo si fun nantum Jesus Christ sa taga misya kaspesh mo ita inusya mo na siya kat lal fungilal taka misya tukun nan todo el molyak inakkalimila katangla misya katangla kelyak maingi usya na siya matalal fungi inetala
kom ba ingenik so fun na mafalgatin fashke keinem kat baba ke won glosi fun nan tum sam sa poema katlal fungike amen glomalap belanga flogun na room Mr. Liban kan gaslava kan doktakin magadak fashigilan misingi glomalap kum muting na skili albangan wala ngayon we met nagawa in kaksakin gat kaya proy matagaral tikin triskal we pe proy lan met nagawa ma inikas la pel singe pel lasna in the akollah in long kas mo lal metiget fatna meta no na pel nagawa kada si pel akolin met mataga samna tigun proy lal tikin nge metiget fatna meta nganu se sapta singal si fosse ke ipru kalmen lal fingi bakat eta suos ke masya kat finshak na ke arf mak pe lars ke masya kat tia kandi kat kilo malap na shumne marstila kat aklin kum betamle noel mike ay tala mars georgia kat nikin la pienchen ya georgia kat kilo malap kartluman tamle siakse sokas limegar fos singal chi well katindi sogas limegar fos singal chi na nasmat nagawa we got nage factual tamle juwias ngan sogas limegar fos singal chi akalamyang kumefa on saso fin mayon kiyum iko me munu mefa mungula well kat kulo malap ke Fossingan, Fossinak kaya kat kaya kulo malap siya mawal mic. Na ne Luciana kulo ke proyesen kulo malap. Tamlay mawal mic kulo malap. Tamtay bit si Thompson finan Alabama tuwa kulo kaksakin papalang ke mo Lars kat matalik all the two. Ilyak pe na ke lane matalal in long pe kas mo lal epis place Sunday kulo malap manas we are pro Catholic First Natal Vancouver inge kal kulo malap ke ngorsingan tikin kumdi ngorsian pangan mataga sam na ke tukun tamtali gas magatike piansya na ke tamtal plans ne kiasngan ne marstela tamtal kelin kat kulo malap ke comment ngan awana kada kalemia proisha tago kadin we pelan si kaksakin gat ke proisha we proilan met nagawa nagat liepe ngorchi mataga Vancouver ngan kal kat kulo malap ke fosco susay nakay gat kasyenge na kadasum mutawaek igesta pa baltuman kana ge ipru sapta me ye fosingal sinaga long lu tikin treskal le flon le pela kon fatna met kum kulo no malap well tikin tibo kaksakin gat ke mo lashkewa kade fashion med na ke magatntayang na kaya na ina na faklal le Mr. Liban na kade som na ke ipru singal siye staklo kade takay nakataya ki alu lashmi ta siya etaka ke ipru ya fa singal siya fanin ke long luan ta metti ki ngan kain may establish introduction la ka in the ka ke called the worship lasha etaka inge ay sa ke charma ya to ingol siye fa sto ingol sin ke to ingol akos LEUM GOD el fact bel siya etaka ki nga fa akie siya uleng sa siya yurin met Israel ay yurin met Juda Havati ana uleng mata siya nga to rela yurin met mata lalos bel siya nga to shuke balos ekololos melgitya Mafinne ana siya mukul to mana siya los Elos tatiena lieng uleng siya uleng sa siya siya ora yurin met Israel fa oinge nga faligia masa plugin elos
as a mustantielos, ngavakatlalos, elos fametlak. Wangan silos efa eninan luti in felsil in etaki LEUM GOD, when mwet na kayo fataya, matakirin met charula na posisel, de kilos siya Nga fananak manaski magluklalos, nga vatia si fil isam mastalalos, nga LEUM GOD, pafak mainge. Maluti lak misienge, etakaki, nothing but the power of the blood of Jesus. Wangan masaya siya, makay-fun na kay Jesus Christ. Kuna, nara, siyaklaki, screen na, bangan masimada ito ka na ke, in mananaklasya, in mga kapsap na ke, maluti siya mada ka ke, Genesis long luo. Na panay ngara, sipesi, orang asulela ka din ka ke, samsam kunyan, kasi mal ka ke, sakit Jesus Christ, makay-fun na, ke, samsam kunyan kingin na ke, called the worship singer, nga fa akia si uleng sasya. Uleng mata makatmata, ke makaprigati, ke misinterpretation lash ke yang alsumla, na ke di force, medol me ko sapta tol ng luo, na ke len sapat, mark luo long ulit kos, na ke kainin mungo, makatma, katikan kang, livtika singal si. Kanin mangan inda ka na siyesh, la kishben masa pinge, katsinakan na katamit puya siya ligi, kalensa pa. Narata na siyesh, nga nakalimila, fossi mata ka inalgat lagi masa pa, ito ko inge. Chonching alakos fason kos. Chisesil top ko lefak, nga banganik, epaye, emol. Wangin matsum na rin baba, fin checking nga. Nara, inta ka na siyesh ka din kain, mutawaek na liye, na kapsa na kay mga samsam kungan, ke oye makat, taka, the loang in akwoye, in the last 40 years, katorek makun mangan sang Kosrae lameta, in liye wala na pakotan ng gata. Nothing but the blood of Jesus, sakit Jesus Christ, makay-fun na. Baka dito kayo samsam kuna. Nakalman ba, what then does it mean when God promised that He would bless the world through Abraham? Ifo. Napaya fata ko, kadin lutut kun ki, pel si maya ta katukel, ta kalalimis si liban ki Genesis long luwa, tas Genesis singal mi kor fason kor sa ta kafakla. Abraham il fuli alal fungilal in LEUM GOD, e kishipaya singi, LEUM GOD el oekal la simut si waswas. Ito ka ki, nadalal Paul ki room akos, pastol vak mo, mas na vak, Abraham il fuli alal fungilal in God, e kishpen lal fungilal, God el oekal la simut si waswas. Papa nangan faklal Paul, na sinmat kelatia, Nanga kele premin oen na kimas mostafak, e premil fuli alal fungilal in LEUM GOD, e kishipin lalal fungilal, katil oekal la simat si waswas. Chim silfak oinge, nakpayak mas mostasi inge, e premil lalal fungi God, e kishipin lalal fungilal, katil oekal la simat si waswas, oinge pang bangil kawaklan God. Katagani bro. Katlo malap na siyumkat papa. Kaya kung si feedback si custom na siyesh, ini kaya matan in siyesh ki maswas paelom. Custom ke fan na. E kadin mata ki ma custom kalem na siyesh. Nanak na swikat, kadin kan rela, shaliklan masap, e lang ka lang bako tayo lom. Inte ko shayla mweta inutyak, nagimutuna, in mulilalom. Akat hindi si fena roela oye, magata kapria mweta, e ko shaylo sililiki. Kat pray na siyum kat papa.
Inorek makun kaslom inikesta maingin na sish. Nanak na swikat Mwe Read makumakula na sish. Kashikat. Kat proy kimatnas na kewa. Takalangan dalawin wikat. Nanak nas kashikat kipelsingi. Inusi kalmen kaslom. Kat kulang malap na siyum. Proy lalfungi anakewan na tumtikat in fact. Papatamas sinksaw. Elos all by Dokshalalustaka, Orik Manafela, Olo Sinksaw, Kutekat Lensimat Mumsinge, and Naknas the Sishki Makluklash. Why not Naknas the Sin Mutcherik Makluknasish? At Chekolgatin Mil, Aiskat Lily Makluk, Dokshalalus, Echo, Ewulanamabat Bat. Amen. Mamako Spladari Naki. Fakla ke kesta zinge ngata ka ni kesta ke shamsham kel Paul se shamsham kanal Ephraim nara ke takala ka Paul la taka in shamsham kun in kapsheni mama elita kel Ephraim na sin Jewish community na taka luti la ka ne kadeta kan ke la ta si matena kalemi yakla siasama na ke Hebrew na panangam tawak ke fakwin al Paul ke Wekyakle Ephraim si matlal fungi. Na ngan matawin ki premise singela mwet mariti la talal Paul kil from sin met kela dia metro mwe. Shan benefaxila James ngel Ephraim mwe. Edela lal fungi na ki legacy la Ephraim. Na kisin siyak singe pa male legacy sila Ephraim ngan. Na ba fakla Paul Ushe argument la na kalemila. Ephraim had a relationship with God. Keshi penelikiela lal fungilal. You're in God. El na lal fungi kat na bagi ulela Allah. Mukhe fun na. They get doing lal saya. Panangan manakila lal fungilala. Faith in God and trusted God's promise. Nothing else. Nakalman pa, nakiwalayang sasya, faith equals trust in God. Nakalme pa, tako inakalimila. Kekat, samsam ke New Testament, faith equals trust in God as the one who promised to bless humanity. Siyamat sima, wulwulle ka, uliyak meta ka, inda usin sewo na sinmeta. Napa akkalemiyak la. Pat siya ka modeliye lalal fungisingan ke sacrificial death sila on the cross. Para nga makisya matal ke Jesus Christ. Mukha fun na. In lalal fungikun, being confident that God would work for good through Jesus' shame and suffering. God papalewrek makun. O yan na kayo mayak magniyak Jesus ke. Eloso nailnit palalaylik siyaklen yaklel e koflafolla. Anfil siyaksinge. Namut ka na kayaw yan na katolo. Awan ko shimal anfil siyaksinge. Nangako matawakin nan ka ke. That trust is the basis of any relationship with the same merciful God. Kadin ka nalal fungila. Efin talik si pangon mo el true heirs of Ephraim. Nakalme pa ilalal fungi uleng lan katma. Katal darelan si Ephraim. Efin true heirs si bangan. Napafakla ke katil ulelan si Ephraim. Efulin talik natal mo fel efa malal. Ilaroingi. Tiya mo yan Ephraim ilakos masap. Amay ni lalal fungi. Samiyan jingan. Makil lalal fungi. Oral ay wala si machuwa so simdan kat. Namasingan nga kinausi. Nasisla pangan masima polel me
usiya in akakain kain kanorela argument sila nge. Ilaro oinge teye mayen epremilakos masap. Mayen nila lalfungi el wala simatiwas mo simtankat. Now here is the question to ask. When Paul says this, does it minimize the importance of the Torah? Ke Paul el siyak masingaya. Kalak shikyaten na ke masap may dakang nasil Moses Maldena. El ke kadin shikengatang liye masima etaka. Olela singay epitate masima sikyak metliki masapa. Napa kadara fika masingan kadin kalem ke. Nakatrala si timeline April taga metagal Moses. April me taga kayak lof ko singalon gosh nagasiyaf ko yang aluo metigi justalan lem. Moses el vat ka silam ko tolngol ke siang ko tol singaul PC. Na April taga metagal Moses. Nara kanmen faxing pa kanmen mga faka pa katil relasyon wala kayo Ephraim el wala mo ela karangan na masap siya ta itakyang kaya ang fuko tolngol tako checkain ka nang usla ka akwang nila sipin wala siya. The idea that Abraham would inherit the world comes in part from Genesis. Singalo fasin ketoluan. Kalem ye fully intalik na Abraham a placing smite kakeo. Nara kataka na ki pa-fact na ki true offspring tele inherit the world pa polit fact kela dia toluit ko fact mo ki mainge Kosin kalem kela elos na sila lalfungi pa fute na pena Abraham. Polit fact pensin church kore na lange ki mainge lela mo din tia konken ki mamwet kainara paye Monakewa malowos, Paul, Apollos, Peter, Felsinge, Mol, Emise, Pelinge, Belfasha, Mainge na kewa malowos, Ekos malan Christ, Christ il malan God. Na Paul is the fact na sin walil si Romwe lange, o na mas la fact, ngara kumin babataman matan fel pespes, Mainge, Wala sepena, main masin kat me se premil lalfungi, katsak mo yolek met mi se, sap lala orain sikyak masya wangan mit. Narang ako me fin sam na ke masaplan mo sa, metigat som na ke Leviticus asisak mo ipru saptaya singa Masaplan mo sa, eltakanan pen kasi na ke inli lang silan kata en lang si met wiye para el fact manik kumurek foloksak na sin kate na met kasukya sang alom na sel inan pat ako min lang si met talan lom o nakikum lang si kum si fena na lemkat ilay pe fact ke tutran mi on goste mekos kikatsam nang masa balong ako yamange kum fel lang si lemkat lom kensium kewa kinganum kewa ek kikalong kewa Masamam ke masaplan Moses pange. Metolong lu tolong lit ko sing ang fak mo et sel fak na sel kung lang silem katlom kensium kewa kinganum kewa kinan kum kewa paingi masap si mayok kumit yok sipe umit masap siak lo yok sipe o na masimita kung lang si metalan lom anakum lang si kum si fena Masap na kewa lan Moses, malutin na kewa lan metpala, anya masapluing Napangan masapluo, inakalem yela, masap na kewa siya an ye masapluong Katwinan kan ke Exodus tungol, fastolun ke singalit kosh, siya kat na long, nikom siya na katsayak, nikom rana sin katay na maslala, kakatay na manin kasaulang ka fela din,
Kanye ko fel. Mga nukewa palak kalem yungan. Niki fin pa Exodus nung ulfosalkos. Samuel en siapa di nakbadalye. Linon kos kuminorek marorek malum nukewa. Mga nukewa. Pakkalem ke metolong luton ngulit ko sangaul. Et sisil fak na sil. Kung valang silim katlom gensium kewa. Kenganum kewa. Eki nan kum kewa. Paing masap si mayok Emeet e yok shipe Emeet. E masap aklo yok shipe eben na masimita. Kung lang si mutalan lom o na kung lang si kumsivena. Na should be na fact. Masap na kewalan Moses. E maluti na kewalan met pala onye masap luing. Na parang ako siya nagilin sapat. Mangad ka din suang linake. Di eh. When Jesus is Sabbath. You rest on Jesus on Sabbath day. Papia Sabbath day. You rest on Jesus every day. Then a sheng la sina. Jesus lang ke Mark Lu along lit course. Na el fact na selos. Len Sabbath o reklekes pen mweta. At ya mweta ke len Sabbath. Ke maing when natin mwet. Eloye pe lemlan Sabbath. Na mga ka din usye na ke petsia la. Ilan ke o yasi. Makalimyak ki. Fossi mga sinsang aula masap. Singaul makantaridi ki alumit ni. Chon ako swaron kos. Chia sil to poko le fak. Nga pa ingenik. Epayi. Emol. Wangan matsum na yurin papa. Fin tiyaking nga. Nara. Taka na sikum nga kumin mutawaek. Nan ka na kela. Okay. Masap auta ka na shish. Epremil taga metigi masap ha. Na manakewa shishni foreshadowy takalan lem Jesus Christ finsaksing. Paing ke Christ sa shipyak finsaksing. Sikoren lo fasin gelo fako inge. Met lililak ke pelsing ataka na yuruos in fakak na si was mapaye. Lan katsa tiye tayak met. Ngata tiya rek magan kaslol ka kasin lalmet met. Ke pel ngam ta yuruos ya. Ngata si lelasik in man kan la manakewa. Sayan masi. Jesus Christ ayok na kemisa lalfin saksing. Naking akong mwet lalalfung isim singi. Pangepesi makako menchiki ka din examine ka ta. Kat fineta ko tapan na ki maluto si mata ko ki pelan Etawi ngeta na. Papasing ngeta ko ta reflect manakewa. Ngakum dekan serve two master. Kateko. Meto an ko slong wala ko fact mo. Luti ke kat and we cash up. Wangin met kalens up kan kalens up o lemluo. Ile siya nga siye elang si inge. Ile bayan na sin siye ko si inge. Kuskufla na kalens up o kat emani. Naraki takang emang na siya. Anak yang akademiak, te undermine yak masap at masap si matakaingin ang ikekla na silpol. Dan taka ikesta na tinasin mo choose mo kayo na at chendal comfort ngebe. Ash mo chendals mafurla pe. When mo choose ngayon mo, uta ka na sielos ulay lasing eh. Para taka na si kanfaka. Does Paul mean that Jews and Gentile converts who keep the law cannot trust God? Topan pa mo. Dahil, na lalal fungi kay God. Mawuliyak kishipin lalal fungi, shek na na lalal fungi. Narata ka na sikungan kuminatola, kingasaram kin mga sa parinin singi, law keeping could not substitute for trusting God. Papoy fact na sinimit kalat yang alang Karangin yan masaptek kain na ulalal fung lash sin LEUM GOD. Ta may kitilan kat fin makisipin masap. Na dile maki ulala siya. Ta sakta makisipin ulala siya pa panang kadil esang may kitisya na sil iprem.
inge na faklat polo ala na fkoko insienge. El is not reject keeping Torah. The pangan masilran for the Jews. Only insistent that Gentile must do as well. Na pa fakki urek masingal mikosh. Kesiya takayani na Jerusalem. Ashkatamit takalgian Judea Antioch amatawag matalal fungia fak. Kosindia kosla oena ke fakakin masaplan Moses. Kostekain moliakle. Pangagat legalistic Judaism kachamcham kun ma insin kun na fast forward na met ke fosi benangan fakla tarak ta katamwet lalal fungi mawi un met pharisielos tu ya ke fak met peken los in na nine kosla e kosin utelos ta elosin akos masaplal Moses tukunelo sham ke pel no is Peter el tu ya ke fak met lili lok Koisitala kadel tasileya le in maslowos ke pel na lesomla tangan fake ke Paing wo nasin met bacon da losin ka in long elalal fungi. Na inge focus ke shike kat ke kos fudie si matoas na fin metlalal fungia si met matalash e katsifena te kainus. Mok katlalal fungi emoliakle keshipen kalenglan lem Jesus o epenalos. Narak uskat menike masi makadetaga in celebrate nge kadintaga in celebrate I prisilash mataka use perfect sacrifice singe nake inorela in ela makuluklakoma. Men kikatlong nake masap mautaka nge Taga ki shaft lang ak sa ki kos lang eluskat mi nga kumin taga dive in do celebrate the majestic team found pataga ke ipruya singal sin ki singal longolung na aship tolu si pataga ke angan kan riti an kain oralan yok kata share screen ka din kalem ke murit singe na taga na kaya kata yamasha stakluk na bange murit singe Kada som nage vasingal sin ke longolu aship tolu si bade taga ke ipsime dane taga ke vasingal sin ke vasingal ako shinge na efaka ke masima wolikina mama delak fashimet nge na taga ke vasingal me kos ke singalit kos la ashie som da sham ke kom na ke shase ma sham gune enina na nash misesi na sorry yak de shasing a fakla ke kraisil de kadari Thailand met tolfulet na ke ma wo se ashirosh lam nuk sima uchak no le flatliki and she was the key temare ke pun mwet ak yesin maurek lefelo ke kraisil fa shasa lam nuk se e uchak na matal ke pelsi fan na nakflat ke pel na ke wa el tiena ushan nani ko shan kao bukul megise e ke shal si fena elesi na si smole la mabatpat shake nani e kao mukul e abet ke kao forsma isisya ko metola mata o shogang na fin met matianas na fall na ke akwa ke alulan met choose na mainge aknas na siya lostiki milos fok ke Fine paye na lapaka yokian mashan cry se kain oro. Elisea lang si fena na sinkato na si mekise si was kingon siya mul mapatpat. Shalak nas na sila nanak na kay walashtiki alyaluwangan sipe. Takat fakalan sa bakat mul. Kishpe singe Christ pa orela uleng sa si singe talos siya bangun yaktari sinkat Fais munci usya ewan mabatbat siya kadil ulila tarike. Masima ora inoingi apa osye siya misyatari inaksiko siya kila mwetaliki masafal
Shelos Torella Kilo Shaknam Daye Uleang Simeta. Fin nagiakwak nagipepa inusua, inino na shakpaila, mwetsima sumasta el misatari. Ta sipepa inusu, wangan kake, mwetsima rela fin shaknamod. Efashka la mwetsi rela fin te mise. Paing especially oshka ke uleang simeta, mwensha taurik makunyak, masimit, Moses el fagak na sin mweta ke masap na kayo masim lain masapo. Tako elisile sak ipsop esinuk shasha reklage kulun kosro at ten ke shan gao mukul enenima karyak ke kof esang akshuk ke buklim nim ke ma sap oye pe met na kayo. Mail fak painge shasya me akela ulang siya kadil sap ko sin akos. Ino yasena Moses el osrogang besha na fin lom nuk matal siya. E na fin kafana kayo maurik makun ke aluwa. Inako klan masap apkran manakayo aknas na siya kesha. E wangan makuluk fa talayak fin wangan siya ukuyakle. Lumalap ke mariching katagani prage besinge. Katrit kindari kaslom ki prusingal siyo. Ipruya wasingal sin ke longolu kat papa. Pelsinge kat ngisesyung gumin kain akyok ki itaya klaske. Kashakat kadin kain akataye mainge. Ingan takain kashakat kalmeyen makisesing. Ken win na dum kat faklo malap ke kaslom. Amen. Stakluk. Nakade som nage igasta lasha ke malutuchi magdashkenge met tol vlati lashnge I preaching pa Jesus Christ eldaka sifena ushakel indaga ela makuluklasha te shake kao te shake neni nara kishi pesingen kishi pen shakel katutchak naki Uleang Sasya, ka new covenant lan gata. Na masing iten alekalim baka deta kakatin kain me peel it down. Concept tolu pataka na ke masing ka chamram kun siyatari ke matol falet. Aklu ka desam ke covenant ka uleang na masafta singe pa shamatay ke Jesus Christ mo ke fun na blood. Na mange ke watakain akataya ki alena kalem ke puksing ipru ke makatuti ke Levitical systems matol nga eday compete winners sikas morek maganyak nga ba anadalin mediators na shlaken orek malalo sa pa del interceding with God on behalf of unclean people kalmean pa ke orek malalo san delta ka inta syukyasha na sin metma fok mo lang na siyo yema kapuk makatayan pa lifti ka singalakos elta ka shamram kun aknas nestukun mas sin kun yak kemano lifti ka singal mekos elta ka ke sapta lifti ka singal mekos el shamram ke Srahn no kuluk masorola likimano si na pangagata masap singaula bagat mariti ke Exodus longol fas tolu na kay singalit ko siya. Tagat finli ito ko as masap onfu ko singal tolu. Palifti ka singalakot, lifti ka singal mikot kata pangan example ke. As pe masap onfu ko singal tolu. Kat finariti ke alun tu dange. E alena kadetala, alena pos makadil sapkun ke masap on besyo.
Na pasi sa ngata ka shamram kun na kela masaplunge anye masaplu mo akalemiak pienga. Kat fineta ka ilju be fastna met tukun exodus longul mamasap singaula ta ka ke ashpe masapla na ke nuklan met tolo. Exodus long lalgor. Finil longul ya akok na ke akmashala leran e win natal. Ka finne som na ke lifti ka salgor fasingit olngul onkos. Kalme yen faka pa. Paing ka masap unfo singal dolu. Mate ndash mandiak penda ke wakat fin kalye met masi na Emeet. Na orek malanay prisinge pa is the one who has at the anointing oil. Ma me akmashayak le fakke liftigas tungol siye fasingal fak mo oili nakmasha o kukyang dari na finjifin met tolvalet. Elak madali yak innukum nuknuklan met tol ke mainget ye eninain murang sifel alte eninain siye nuknuklal inakalimilal asyo. Na kainin masap ngayon orekle na ke finefas ni as met tolvalet si elmise. O kanin mangin akwakan oreklebe. Nara ensi mga taga inka nakataya na ki orekmalan met tolvalet si ngayon na pa as o yesi ma orekle ma el pa met si ma intercede ki makluklan mo ito. Na ki o yesi ngayon he became the mediator ki covenant si ngayon. Tasak ta as covenant si ma manake wange shishki ma ito ka may wolikina. Ito ka ke Jesus el met tolvalet lasha. Na I presinge replace ya ki ke met tolvalet si. Na fakla kalmen manake wa makat fakinge pa oshi met tolvalet o inge lash. Siya mata lepo leyot ke chundan kat flat na in kashaw. Ilarorik malan met tolvalet in matal na matal. Auke winak tak na paye. Siya tulokon yak yaksin kat at yesin met. Na fakla inge orek makunen met tol siya takyang nasin Jesus. Yok si peligi kunokon may takyang nasin met tol ngiye. Oepen na ki uleng siya ilorelen marston kat. Met lala. Woliki na uleng si meta. Moin kadel akye uleng siya nge fin masya efa akwoye mulan meta. Woliki meta. Na fakla uleng si meta fanakain orela si pema rekla na keo. Lakan tiyainin na no siyepe. Tasak ta kadel konekta astafung lelan metlal. Kilfak. Len efataka. Na pauskat me na ki new covenant si ma kadel singe. Naksinsiyak si ma asya pa. Why? What's wrong with the old covenant? Na pa fak ki ipru algor. Fasit ko singe singe luo fak mo. Uleng si meta fanakain orela si pema rekla na keo. Lakan tiyainin na no spesiye. Ko siyepe. Tasak ta kade konekta astafung lelan metlala ki ilta fak. Len efataka. Ki nga si Filpe akia si uleng sasya. Yurin met Israel. Yurin met Juda. Efat yana uleng si siya nga taurela yurin met matalalo siya. Nara pauskat me nag-call the worship si mga usige chermaya tolngol siye. Fas tolngol sin ke me tolngol lako shala. Katlaw si covenant sasya si. Na pa implication kaya akalemila as flaw ke o covenant siya masingen masikyak ke sipen meta tenak flatsi kung finasam na ke ngaw si chairman ya tolngol first tolngol sin ke tolngol ako sa fakla lem ka del fak pel siya ta ka ke nga fa akia siya uleng sasya pa masi masishngyak ke uleng sasya si ke Jesus Christ nge uleng sasya yurin met Israel, yurin met Juda. Evet yana uleng mata siya nga ta. Orela yurin met mata lowos.
Pelsin asukkie Paulus akollos milgiitseba. Pangen uleng sima taurekle sinkat etalikna talnge kollos daliki Exodus silaus kieni cheba. Na faklang afinne ana simgulta mana selos. Elos ta tiena liang ulelase. Uleng sase singa era yurin med Israel fa inge. Nga faliki masaplug inelos as mostantielos. Nga fakatlalos elos fa metlak. Wangen silos if I in luti medin felsil inetake lemkat mayen met na kay wafetaya. Mutawaek yurin met siya arlena pasisel nekelos siya flatlena. Nga fa nanak mnaski makuduklalos. Nga fa tiesa mastalalos. Nga lemkat pafak maingi. Na pafakla Finash masi tafung de matafung le ke iplan kata. Masikyak ke oyelan meta. Pafakla. Uleng si meta fun na kain orela shipema urikle na keo lagan tiene na nosh siepe. There's a kadi connecta osh tafung le lan met la ke el ta fak. Lene fataka kengai vasivil akia si uleng sachirin med Israel erin med Juda. So, ensi mataka in kalem kenge pa lelen lan kata wona ta tafung lelan metlala pa orela uleleng si ma me matange in ta tafung le. Na fakki pruai ko singal toluma ke kade sham ke si uleng sa sia. Ilara ta uleng si meta in mai. Ekatena ma sia mai ekalawi fasana wengen le. Nakatsum na ki background sila ki leta singe kadin die katamama etaka na sishke na fa ipsi lala lula lang etaka. Ki leta singe epistle singe masim na sin matiprunge. El simle metliki destruction lan tempola ki 70 AD. Pakalem yaki iprusingaul singal sibe fakla. Matol na kayo walan matsuailos ara orek makunelos na kayo. Era kanin kisesi na pel na kayo. Tarak tamay kisengi tiya na kain ela makuluka. Nara central message shima ko ki puksima katsamram ko nga ki ipru. Fakla ki may kisesi fana elakswa sila neto siaknas na siyak tarili ki makulu. Inge ke makuluka iyak latari sima kisya na ke ela makuluka tiya sivil enanaya. So kalman pa the first covenant was not adequate. God ko na fault. Flaw ke masimita na pangakalemi. Tafung lelan mo ito. Namo taka na siyashki ipsimet ngeke fasingal sina ke singal ako singe ash mga si may wolikina. Napakla fin pa na ke fasingal siya singe fakla Christ il tagatari. Thailand met tolfalat na ke ma wosya ashiru wos. Lamnuk se malutyak no le falat ligi esiwastiki tiya mawre ke punmet. Auk tiya siyasin mawrek lefela. Kraisil tagatari ilan metol flat na ki mawosya ashirubos. Yorosh. Jesus fulfills the task that all those who had been anointed before him. Takolan lema il takate akfonyela mama prise tokosaya metpala Emeet Payas payak mindorella. Siya takate akfonyela fulfill. Iprulu of a single fakla kalmen mainge pa el N9 ekle na natalikwi ela ino yanakawa Thailand ka in metol falet aru e pakoten lalos kikalan sa planasin God
the mwet kain ace na nakmnas ke makuluklalos. And ke insiya metol fulat pa kalem ke tiese ke tiasil taka metol fulat na singe. Ipu akor fasingal akor takain akalem o siya metol fulat na lash. Jesus when na din God. Siya sumdari na inkasao yen ka de lashwe ke mainge lela ka din shukya kalalal fungisi siya katfakek ke. Na mawo makalemiyak pa taga ke ipruan ko alkos foson ko fak mo inge urek apen na ki wuleng siya elorela in maston God Emeet lal woliki na wuleng si meta when kadil akya wuleng si inge hin masya efa akboye mulan meta woliki meta nara ye Christ we are cleansed of our sins kadaknas na siyak laliki makuduklasha and have a renewed relationship with the Father today. Na ora aksasya yela kapashlak kum na sinkat papa. Nakatama nge pataka ke luti lan lem ke metol me gosh fastol ke singal luo ka finelu kon gosh fastongon ke longo luo. Pataka ke masap na mataka ke nikom ke Exodus longol fastolun ke singalit ko siya. Na pa chia siltaka in fact, we are cleansed of our sins and have a renewed relationship with the Father today. We already experienced some blessing of being in His kingdom. Na piyagata sin man siya wawungan. In siya walos siya skarapingan, tatok siya lang siya malalos. In siya walos siya asur, talos siya pairek. In siya walos siya fakpep, talos siya malal. The fellow famalalos, in Cheolos Marshall, and Malakin Maswas was Talos Jacob. In Cheolos Pacumda, Talos Face Pacumda. In Cheolos Nestas in Cielos, Talos Traliacat. In Cheolos Kiwemeta, the Bang Bangalos Talik Nadin God. In Cheolos Kalye Yakimaswas was the Tokshile and Kashaw Malalos. In Chewo Kos Kimet Akangon Yakos. Kalye kos, fakkan guluk na kayo walain kos in kikip kay, kos yung anak, arla na siya ubo, ta yok malain elos in kasaw, ta inge, elos kalye met pala, siyam damit, nagi kos. Na pangan kata in siya mataka ki, dutilan lema, ngatali na ginik kung makataka ki masapa, ke craze, ke langgalang tako, siya nga tako pangariting eh. Kat kalansa pala mingena. Kat nget lalina ke inheritance ma etaka. Napa inheritance singan taka ke ipru yawa singalakos finepaye na lapaka yokin masan Christ ya kainaro. Elisya lang si Fena na sinkat. Ona si mo kasi suwas kengan siya ma patpat. Shal aknas na sila na naktake walashtiki alyaluwang jibe. Takat fakalan sa pakat mo. Kishipe singe Christ parela ulayang sasa singe. Dahil siya pangon yaktar sinkat fa aisman siya usya engon mapatpat. Siya kadel ulayla tarike. Masi marain o inge pa asya siya misyatari inaksiko siya kila may taliki masawal siya elos taurela kilo syaknam taye ulayang si meta. Na nagilom nuktuk si masmanyak kifasingal sisinge ang fakla lom nuktuk si ma elutyak nolle falatliki esiwastiki tiya marek kipun mwet ak tiya sisin marek lefela.
Kalem referencing in the Arch Heavenly Sanctuary. Nakat lali na ke Masima Moses Makalanza po O covenant ke tabernacle si. Naya takana sishla oya si nge ba me lemel taka uchak na ke me uchak na ken fulat lagi si nge. En si te marek lagi pun mweta. Napa uskat me na ke me fakla mama rek lagi pun mweta ele kalawi. Fana mama orekle sin kata checka and destroyed. Napa fakla masya oksyanin ko siya bataka ke metuan ko fasingal yan ke longol siya fakma nimmete losyak me kasha na siwas finvela yen watil eras ekanausla en malen fella pangen en met pusapa helosyak kanausla en man we epusela ek osin losyak me kasha na siwas in kasao yen watil eras te kain kanausla en met pusapa los te kain utyak na wen eposela. Na yen masel close ashwe, nan goes on the way. Paul il fact ke lu koren me ko fact mo takati tala ke mano fin fella famsella. Shona silom nuk. Oslom se sin kasao se tia masake bun mwet sayak da sin God. Elom se inge fan ma pat. Lugel fact mo tarik ta kat flatten altie matayin lom mo rekle ke pun mwet ona ke met pala el fact. Kat siorela felo manageole lim nan kashaw felo el tie matayin tempol mo rekle ke pun mwet. Nara ke kata shamram kinda ke eternal redemption singe pataka kata yakila ke Christ il vashasta lom nuk se uchakinen matal na matal ke pel si fanna inakfalye pel na gawa el tiena ushan neni kashan kao mukul mekise okay shal si vena el esi na shish mulila mapat nakat finli contrast na ke old covenant ke Aaronic priesthood ke makalemia ke Exodus ng lagar fasi finne fasangal siyan nakat compare masilal Aaron nga nake new covenant ke priestly workland Christ dana kadelila masasi singe bakawila masilal Aaron na bakadetamo el become me replace ke masasi singe siya uskat me kadin me fakla ke masilal Aaron mange ke sacrificial systems in madelrek makine el takana inta hafunya makuluko ke lusen yesi na should pe yeto ko adelar pange o yesi na o yesi madelrek makine pa delusi moulan ko Soko uniye in exchange for the life of the worshipper whose sins placed them under the penalty of death. When fakla katnagewa fototo le bolil fakla katnagewa fototo le ke makuluklasha kadorek makuluk makuluklasha use misya na sish na kosuma delusenge akademia ke liftika sakos fastolu liftika sakos fastongol dolu liftika sakos fastongol lalikos katolingol luo finne malkaisi fasal ko ran fakla kosuma elususe insulagin mekise kenga furushi madalusenge ininain without blemish in wangin ma anain me to kolop ka sakapas ka tan laki mano nash nara milo sa usta ka nge akalemila me el inadequate nagimala ko songe el tena falines la makuluka pakaleme ki saptas ngal vasi vakla masaplan machua tia sima shikara kalem ka siwas na ke
manapay. Lamasin naman akollah niya mawusya esikyakin belfasyo. Nakalme pa, manakayo madalra ki Levitical system, ka Aaronic priesthood sacrificial system siya. Lamasin naman akollah niya mawusya efataka belfasyo. Kanin kasi si fun na rik, na pel na kayo, ye na kaye, kimaingi, masa pati kay naksiwa sila mwet ramay kasi inge, dalo sin fototo na sinkat. Masa pati ka na ro yesingan. Parang nga fact kalem yung opening la kala, masa makatsang tuloko niya may tanagi langkalanglan kata. Na may nakikusro madal singe, fakla may siya kaya umukul, and nani tiye na kay nila makuluk. Nakatwin, emot ko nagi Levitical priest sacrifice the blood of goats, ka calf. Christ come into the heavenly most holy place with his own blood. Siya singa that perfect sacrifice without sin. Pa akalemiyak, keluwa ko rin ni Mekos, faslongol siye, ka finay pru akor fasingal Mekos. Wangin kuluklan Christ, keshi pesh kadelarata, elani peis ki magluklash, tagikat kapasyang nasil, kat ka ni peis ki was langat. Ipru akor fasingal Mekos fakla, mwet flat sila singe, el tiyan na nikin pala kanyan pakumta na ke may manaslasha, may enta si feya kelin o yan na kayo mga si feya kat keo, el tiyan nara makulub. Nara, he came as the Lamb of God to take away the world's sins. And he offered himself willingly in that regard. Pakalim yung kitchon singal, for singal ako singal alkos. Kilam natin God. Na fact mo, lensi to ko chonel liyak chisya skill ta ka na yurol. El fact, liye, lam natin God paingo. Siya ila makuluklan fela. Chon singal, for singal ako singal alkos. Ngamit shebert mo, nga ita manatik ataya. O nakipapalataya, nga ita papa. E nga ninsang mo laki sip natik, arkata pa sip natik sa tiyamtain kalkal singe. Ngayon na nusya los mepe. Elos falong posrek, elos nakipa usi fan na le, yurin mat shebert si fan na. Papel lang singa, mayin nga nin falayak mo lak, da nga fa kail si Filpe ace. Wengen mwet esta mo lak likiya, nga si fe na falay laki lang silak. Archie was lagin falayak, e Archie was lagin si Filpe ace. Mayin paingi mga papatamog isapkun ngay na ro. The fact that he entered the most holy place once underscore, kalmen underscore ba, emphasis the importance, the total sufficiency of his sacrifice. Nara, ipuit ko, slongolid ko fakla, el tiana metolfulet niye. El tiana wana metolfulet niye. El tiana na norekisya kilin na kayo. Nakimakuluklad si Emeet. Natafa nakimakuluklan mweta. Ilara kisya si fan na, kipel si fan na, inakfal ye pel na kayo, kay kisya kanal si fena. Now that is the final and perfect sacrifice. Inoya si naingi, Christ ila yepe, si fena kisya kanal, pel si, inela makuluklan mwet pas-pas, ila fa si fil si kyak pel si akluo, tiyata ilan si fil, urek makimakuluk, ainda molelos desya sonel. E kishpen Jesus Christ, ilara malang silan God.
Kat nukewa na siya kliki magulu. Kishi penit si fena. Kaksakin manol. Pel si fanna. Inak fali pel nukewa. Nakat fin loyang naki. Riders yung naki. Kate loyang naki. Leta singa ipruata na. Samsam kun tra singa. Sambatala na sila Jesus nga. Saman pel longon. Kipuk singa. Alana yok malki akollah ke. Nara sa singa na suman nara. Vakla eltiana ushan neni ko shan kao. Mukul me kise. Ake shal si fena lesi na siya. Mululama pat. Inalana akollah la. Redemption singa Iltako na ki. Akataya na ki. Kumurek makun insang purchase ye. Dahil kapra na ki. Fin pa met kosi. Met fokosi. Insang esta. Flokon ma siya klalo. Napasa singa. Mesha manyak na ki. Nagi redemption singa. Di katsam ki redemption na. Katsam ki. The action of gaining possession. In mo should be secure. Ki Christ inakalemi. Na ki maasi makadito. Ki eternal me gain si mga kat samsam kun mo takot na kenge. Nara casting redemption na elikia ki alena me anain fatoto na ki cas de mekos matakong ng factorong masimetan samsam kun yak na ki kasimit ma redemption singa taka na kaya pa salvation. Salvation singat kan deki ipul me kos fasya vakla kelak sa fila mana kewa sa payak me il na ke il pakain sang mulila mapatpat na selos na kewa siya aksol. Nangaw siya na kas nga katindi na ki insang we casting redemption na si kastokoan pa na kinanan ka ipruan kos faslu vakla Kake oyen peptides ke fulie pa offensive kake sivil maulyaklan met mise en nanan ka siya manito nakasito ko an panganlan kat kake ipuyas nga lakos fakmo fine paye nalapake yokien masan Christ e kainara Elisya lang si fena na sinkat ona siya magkisya si was kengan siya mul mabatbat. Shalak nas na sila na naknakewalas ki alyaliwangan jibe. The gut fa kalensa bakat mode. Na nake susu siya ngel daga ke ipruya singal me kot pang basikas matako ki redemption na. Kisipe siya inge Christ parela ulang sa siya inge. Tayo los siya pangon yaktari sinkat fa ace siya uwo. Siya on mabatbat, siya kadil wala tarike. Masi marain o inge pa, o siya misya tari. Inak si kosyo kela mwet, di kisa fal siya elos torela kelo shek namtaye, ulayang si meta. Nakasafla singan pa, nage covenant, nage ulayang. Nafakla kadil akmuli lak Jesus, lemlash tigi misya, Elmet shepherd forlatland sheep, akish bene la soroye la shal in akye si ulean kawil. Paing ka kasma wika singe redemption kain si fil flokan ma. Na masit ko ma takain sham kunan pa nake permanence associated with heaven makawil in kasao pa sham kunyak nake fin pa samsiyok singalyal sibetse singel fakmo lalal fungi ke masaplan lem God kaslom olem God on mabatbat pang permanent singe ke covenant singe ak on mabatbat in kashaw na fakla aruloma na ke full na kewa kumda aki e fela sak na on Ki faklat boli lang takatita la ki manor fin fela e fa masala.
So na si lom nuk ash lom si sin kasao si tiamasa ke pun mwet saya klesin God lom si inge fa on ma bat. Nara eninayak nage full cleansing singe ke sha singe fakla sha ke ne ka mukul apet ke ka force mai sisya ko mwet tola mata o shokang na fin mwet ma tienas swal na ke akwa ke alulan machu na mainge aknas na silos tariki mailos fok ke fine paye na lapake yokien ma shan Christ ya kainaro eliselang si fena na sin God ona si mo kises was kengon siya mo mapat shal aknas na sila na nakaiwalas digyalya luwangan sipe dagat fakalan sa bakat mo nara masinge sipe na falokan ka teneke rituals milos roge bellal era nama deleusi apet ka finne ke kao sa fok mange kung kandi ke oekek singalia fasin ke ya fakla LEUM GOD sap kan sin Moses Srahn in fact akwak singi na sin med Israel usia ko kao matan sa fok mawangin mamisala ke manon eso na rek makunyak kanin mangan padalorek makun nake oye nake ritual ka sacrificial system lalo siya na fakya inge nake fin pa nake shasyaw kle nake Jesus Christ pangan milo sorek makun insang ela makuluk lalo sin belsiya nara kane pa mweta kain fok la vinilos kalye kapasalla munun mutmisye ona ke fak ke mga saplan Moses na lifti ka singal siye sapta singal siye ke singal mekors kata masap on fuko singal tolu si masam kun na pa na kalne pa kata mwet nge finite rek makuluk at el kalye na mano fok siya na tele fok na defile kalne pa tele disqualified in sumara function lalos on ke tabernacle la kafini temple worship na pa ngayon kata mama takoy na kalem la shaki me fin shaki animals nge rek makunyak panake cow ka nani mga masin kaleman pa external na cleansing si barikle nakadinmot kala nake fin pa nake shaki Christ elta ko el effective len kain el nukewa el te oena ma shaki kusonge me taka na mana na kilako el taka na ke eternal spirit na pa me akalimila la na ngan ko la chies na yen mo sisin da shfeya ke el shel devil nara utaka na ke ma ke shfeya klem nge masima on inlema wangen ke kusonge kamet masunay sustain ngan nge panganan katan onrun le maral kan katangla mashaf nakewa mataka kelnge nake el pa wen kulo se fan na din gata pa markel fact ke mark singal fos angal megar lange wen na din mwet el taka in mulela na el mulela enena ilendaka mulela kishpen shasi kelnge pa fact la finne wen na din mwet el tia taka in takalan sa paya kel el taka in kalan sap esang mulal in mulela met pespes nara inala kalimyela outward cleansing sim kena pa sacrifice ke Old Testament na sham gunda shisha nangamataka na shishingena kadinetala na ke masi matako ke shake Jesus Christ in the gange proper conscience sing el me falokyak peke aknas na siyak le metsi ke shan Jesus Christ Manakewa, Pakalimila, Mange Anasi, Muakalin, Akalimi Marekin Bellingi,
kalmeye pa may sang eko show may kisyakin yak na sinkat tiyak kay naksiwasi insien mwet matakay naluo. Mesi kay naknas aksiwasi ngonlan kat. Kusin tiya tuin praikesh kat palakin na payla wangin masafallash mayin kat tiya na taurek malashin siwas pel na kayo. Na guilty conscious lasha shakit Jesus Christ el quantitatively superior lagi na shaki kusonge. Nangamaka ngati right masingen naki lucia singin takala lemel taka el pas perfect sacrifice singen inka taka inaula o yesimalo surik magan shaki kuso shaki neni mangen shaki Jesus Christ maki fun na baka nusia aknas na sila na self-flashing and ke guilty conscience slasha. Na masi ipsi to konga to ke vasingal mi vasingal kar fakla. Ke si passing Christ parela uleng sa singe. Talo siya pangon yak tari singat fa eisman siya o siya on mapat-pat. Siya kadel tiye. Siya kadel ulela tari ke. Masi marain oinge pa asya siya mi siya tari. Inaksiko siya kila mwe taliki mas falsya. Ilos taurela ke ilos siyak namta. Iuleng si Meda. Na mediator siya nga kaditala ke Jesus Christ in mi siya molyak na elso matalepo leyo singad inga in mediate last na singad. Na ba akademia ki fasingin akademia la me pangan kesipe singi Christ parela uleng sa singi na uleng sa singi nga kung shake Jesus Christ pataka inga norela atonement singi. Na ba me fakla da singi fakla kadine tala Jesus il fulat lagal Moses parel takate ngau si sham game iplan masa pa la Jesus il ustaka masap sa si. Fakla mat Christian wiyak siya pangon yak pesin God. Kosin nan ka ke Jesus sekat el sapaya matain metol fulat ke lal fungi sima kat fakak ke. Na nakiulang mata siya maurek na sin talikdin ka ata ma exodus tigani siya ba inka inta utyak na fel inulang sasil si silo siya. Inheritance sila dalapataga kiliptigas lungol fastungol akos. O epe numbers o kiklong longos fastang malun gilam ngalongos. Naki o yesingan mainuta ka ildal inshiyak la ildal na sinkat na pa felinuleng silo siya pa Canaan. Pa fastu nga kalem nganta ko. Ta naki new covenant jinga Isham kun entering into eternal fellowship with God. Pangan masima, eto ka na si kum kadinnan ka ke inheritance singan. Kaya nga fact na ke inheritance landalik din God. Ngay manayin basis the land of Canaan. Pa fact ke lifti ka stungul, fa stungul ako fact mo. Tarak tanga uli at tayo na siwas ke fel singi. Siyan makasha folkwe. The malawos ang afasot na siwos. Ngalim katlawos ang asikawos na dari dikin mason mutantal na kayo wasay. Lem kanil fact na sin Moses katalik na sin shuf na kayo fal na kayo pusin may kikasir shuf. Pangan mula si me na kay inheritance si na sindalik Israel lang Pangan inheritance si nage Old Covenant siya. Ulang mata siya. Na pangay wala nagki inheritance sa siya nga Wala silang kading mapen na siya. Da kadin takain utyak emong layerol. Kimay nga lala kadin karangan ng tayo wangan siya siwas tiya wishud mong la siya. Da katlong mo yan kilos long
elostiana lalal fungi. Gemainge katsala lalal fungi eva ace mong lasima kadil bulalake na ona ke ilta fakmo ngata kashkarak silo siya rela ulala nakalak elo siya fatiena utyak na infel si mga ako insang mong na silos ilta fak mainge finne saflarek malal ki pelsi ilta rela fella da ash fakken lensi akit korki si fasin mas ta fakmo ke lensi akit kors kadilak sa fila malara mong laligi rek malal nara takana sishkadin netala fin panake oyesima takana sishnge chiasil mediator wo wosi na ba fak ki fasingalon ko singalit ko fak mo fin nage akwak nage pa nusuo inina na rak paila metsima samasla el misatari da si pa inusu wangan ka ke metsima orala fin sak na moon efa akollah la metse orala fin de mise nara masima samang ngepa wheels el fallet makena fin metsima orala wheels ngena ulela singan el mise el dena functional na kena metsima orala ngan el mise na pa kalmian pa ke ulela sima takona ke new covenant nge el putting it into effect Kirsipen Christ el mise nara pangan si pesira ka inorek maganya ka kya kalemiyak mo fin nagyakwak nagepay nusuo ino nak pasak paila machimas mo style misatari si pepa inusu wangan ka kya machimarela finsak na mol naki LEUM Christ Jesus Christ el misatari nga na wala singa in effect inaula masimeda. The Israelites had pledged their obedience to the first covenant. Pakalemiya ke Exodus singalya vasalgos na ke ayabelong wala ko sitkos na masikyak na sila pa elos fin kanaos la na ke ulang mata sila lang penalty si masikyak na sila san pa misya pangan masikyak na sila sa nara naki masasa singa pa akademiya ka ene na misya si ngayon sikyak patagagi ipsafla singa na fak mo Paing si pesira aska ke ulang si meta mayen siya tawrek makunyak masimit mo si fak na sin meta ke masap na kayo masim na masapo tako eles sila sa gipsop sinuk siya reklage kulun gosro Etenye shankaw mugul enani makarya kikof sang akshokshokye puklumnum ke masap o ebemet na kewa elfak painge siya me akayla uleng siya kadil sap kuwosin akos na masinge having linked to Christ's death activate covenant sa singe na pangayan si ma siya singel da ka inge ta orela atonement singe na bakalim yake me Mwe Read singe la me inge na ke siya ke Christ na pa ilta ka inaula o yesi ma orek meta faklay no yesena Mosisel o sogang besha na finlom nuk madal siya fin kafa na kayo maurek makunya ke alo inakwaklan masa po apkran mo mana kayo aknas na siya ke siya wangan makuluk fataleyakle fin wangan siya ukuyakle na pangan necessary tetchima fin wangan siya okwakle na makuluk tekain
talayakle. Napangan masimorela naki necessary date si ngay when siya ngay blood from a sacrifice symbol cleansing and forgiveness. Thus nearly everything was purified by sprinkling with blood. Para mo si sila inusyalik siya ngay. Napafakla, without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Nagsinsiyak si Mataka pa, why does forgiveness require the shedding of the blood? Pangsinsiyak si Mataka. Naman, fakla, there is no greater symbol of life than blood. When manakayo ma ashmoulge, lifti ka singalit ko ash fasingal siye, manakayo ma ashmoulge, ashake. Nara, keshake Jesus, el se moul, ilaknas na sila makuluklasha. Ke oya singan sikyaga, shipean ba, so we wouldn't have to experience spiritual death, eternal separation of God. Pangan shipe siya mara, inina na siya, masarorla. Mayen, Jesus is the source of life, not death. He gave his own life to pay the penalty for us, so that we may live. Naraki, kung matagaki siya kay Jesus Christ, kaya wala yung mata siya, apkran managawain, iyak lagi rik maganyan siya. Tasakta, kaya wala yung sa siya, el shishki masima, laliki, luskataliki kad, siya pa aknas na sima tagakishal Christ. Siya kikaw, nenit ya kay nila maguluklas mwet. Inge, kanakipel fasyo. Mulila, nasafla si magadakot na ke, na siya madal ke win, kulo si fun na tingkat. Tiya siya kikaw, neni, karems ko may premel kisyagan la vinol moria, ka finne, kisyagan na laisik, tiya kain ila maguluklas mwet, musinge kalitu. Siya ke Jesus Christ makena. Nara, malakominan kala, it saddened us. Actuashin siyash, kadinan kala, makuluklasha, pasha kalem, pinsaksinge. Na malakomin gain, alena kaksakin kat papa, kiwin natin, dahil willing in some suffer in our place. Nara ipsila kuna kuma Paing gain, liye o yesingan, dahil pa ay prisingan, el faithfully so morela, manakewa. Nara kishbin kisena safta si maurekles in Christ, arashin kani klash, nasinkat ke uleng sasi si Lorela. Shasaror lagel Jesus Christ in ese moul, inaknas na sila maguluklash, nga kumintiya soon, misalan ngon, spiritual death, kan tafayaliki God, external separation from God, inakalimila, Jesus is the source of life, not death. Klo malap ke malututwo, panganakolok ng singa, pelang ausot na siyum, na Mr. Lipan. Well, it kilo malap ke agsa yawo, waldikin treskal, tako ke Ibru sapta ya fashingal china ke longlu. Osli na paella extensive, very extensive. Bottom line of front pa etagata na manak po ke chana siya patako elakyok ke Ibru nga. Ganigin mo su fan. Tako na ke chana siya lu fashina ke tolu. Elamena akos masam from pinyak ke wikshare. Fute siya tako. Nakataga liye
o yang na ke crazy mal to ka from kin redemptive work to ka na development ani ke chance story for singal mirkos el Paing kenek so fun na fute silang matan singan pa ito ka ushi New Testament covenant mal akata yang sustakan online God kesupen mal ak fascela fin saksina Jesus el ultimate sacrifice ke mo lal chifen ke shal chifen aro fulfill majima Abraham lakkalim ye ko kadel sang na sila Abraham ngan na ke body of Christ yung mga kumaskim singing some Jews, Gentiles, and the church. Naragalat sugat singing gat kaya kata yan wo mataga in silpan na kalem ye akes makinye god la Jesus makain na paingkanigin mo el akfon nila man na kay in the Old Testament el to fulfill but Jesus is for na kalem me liti laningen el to fulfill mel fulfilling ritual religion Judaism itself pangmashing man na kay in the Old Testament el fulfill Shabbat sacrificial system patagal na kaya read masap sila la son sila for son gosh I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. We are not bind to any legal binding. Grace, dispensation of grace. Langkalang paktan yoklang God. Grace and mercy. Put your faith in Jesus Christ alone. Kung ta is mo mapatpat. With that being said, kada flock lang di masam from pinyangan neke na me ako ma kadil sang na sila manif kada na kan sumta ke lictitious creation liye doctrines of fall of man na liye la me ako klan God kat liye na pala mana kay warit lawo Genesis 1 Genesis 2 lakia ordinance lakia masap el sang ki masap siya losin follow. Kadash ke sinful nature siya ke siben me disobedience. Siya kusten. Nakatkoin sumpen na metriki ben na disobedience siya sumpen na ni ke inga siya even lan where God is tana lupufen Lucifer. Ke siben pride, ke siben chevlet lal el ke som flat tagal God. God is well, we see it after told you. Those principalities, med dominion and one folk fin fellas in it. In Belgium, faction they get to 2025. The focus la como pa fudeshe means of salvation she mine and the usina si kom molding. With that being said, that's because guess your background metigat fashion meter. Kada uke na ma program ma orke pelna ni Etawi kada ka Soko na to ko yang kada ka broile read la ulang la na ka tsum nage me read bible broile na ka na ke akta yan of toto ma akta Emeet ka ke Genesis saptalong lo fos sina ka singala kos nas we got kaun zugong and more.
Kat kulo malap ke un Soko kat somna ke pro ke patching LEUM gat fatten gat chipe pang na simin kaksakin ko. Kat true malalap ke kas molum matagal ke au si som. In shilben na kes makin ye gat ke in kenekin mol Soko fan. Tagal ke Srahn Jesus Christ. Munun Jesus Christ. Why na siya ko ang singal siya akalem. Kat matasano falok lala kadin is preaching preaching mode. Kadin is Srahn Jesus Christ. As often as possible, in reminding God ke lang Chicago back in York, maltakal kiefin section. Inu siya mode mapatpat wana son tolu for singalon on ko siya kalim. Nasyelos na kayo siya lalalfo. Si bakas makin ye God. La before Exodus longo craze na takon. Takal le kalem ke lalalfongi makum kesla ben na siya Abraham Sarah in fashkak waklom. Tapnas na siya kas molom. At proy kaksakin gom in Jesus siya metlang lash. Amen. Amen. Katrit ulay lagi pelching Kawalayan. In the life of the Lord Jesus Christ, Shakaya. Ngawlang na siya, tangafa shike in arama, nagawa my lungs siya. Waya pa ngafa read in Bible, a proilen nagawa, and ngafa shike in akos lame Jesus, in bela nagawa. Kaya nga mo. Pangan me, read ulayang, ingin na jasum nage, read ila, Mwe Read, kaya pelsinga. Wana nga kalem niya, Genesis, long lu for sinagasing lako, shakalem yang. Inge da belto, kadel shigal Abraham. El banglol, Abraham el tapuk, nga inge. Kadel fact, ishel aishe, when she found na natum, shako marulena kuloy, so ne in fell the land of Morea. Kego meshunen we, na kong fa kishakanon ma, in may kishafir na shik. Fin Soko all siya nga akalim na shung. Tang na in lotuto ka, Abraham tela kitong may orek siya, asang na fin tong kinatala. Nalisya lai siya ka, may kalan sa plu welal, elo som na yen siya ma, kadil fak mo, elan som na weya. Kalain siya aktolua, Abraham liyak en siya, okok me meto. Nalifak na siya, may kalan sa luwa. Matayin siya, we tongkiyo, ngay talik siya na tikinge, som na meda, in alu, agada fafaloko. Abraham sang, ay siya kailan yung sitong na kikisya, lus mit siya, may tanak iyo, kel dal tagay na fash, fosit ko sa kalamyang, ay siya el cash la fak. Papa, el tapuk, mea, ay siya kel siya, efo ka arsitong, mulut kadus apia shift force, may kisyaon. Abraham el fak, God el fa eshi. Dahil taltagain na fash. Kel taltaga na ke enshi makad el fak na silke. Abraham el tayak lang shi, atakan la itong fe. El kapria wenchi natala, el kilya fin itong maan fin lang. Fosingol, nalsagat mitmit siya in unilya. Asi ba rin fosingol. Nalsagat mitmit siya in unilya. Tasak talibuban man LEUM God el Paing na siya inkasaw me Abraham, el tapuk nga Paing. Nalibuban siya fak, nimit kum kalya talik siya, karo katay naman na siya. Inge ngay tala, kum akfalat siya God, akos ma el sapkun, mayan kum tiya shukya wan siya fan na natum anlakal.
Abraham nget ne liak ship mukul Soko. Siya ko ngandi masisikat na kaya. Abraham nget ne liak ship mukul Soko. Srem la kwael kesh shupin chak Soko. El som shukia kishakin tain siema kisha. Fur inaul wen natal. For shafla singa nakal miyange. Abraham el sang inenensya lem kadeleashe. Fatan ni musyenge mwet shat na fak oinge finol sin lem God el faeshe. Kat proy ke Mwe Read. God flekte na kadalya shu kaksakin kum ke kas mo lom masin batago. In shifil pa na kaya kad akes makinye kad. Ke akwak lom ke walang mata matago fulfill ke Jesus story. Ke walang sasha. Kat flekte na you mean to in the moligatla. Met na kayo wakish ben lang shikalak. Lang shipakatan yoklum na shishkashi. Ragat kaksakin kum na manasya. Akaya kad. Ikesta na shishkatin di lalal fungi lalipram. Papa daman lalal fungi. Dan nuke na akwaklong. Kadindi nage maulash kashi. Kadindi marom singa lowos kalem. In view of your mercy, kadin offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing, nasyum. When bange halu pa ye lasha. That na sigas na shish. But true kaksakin ngom ganin Jesus simitang lash. Amen. Amen. Kat kulo malap ke Mwe Read na ko matakain da ka wikat. Akataya kitari mange ke mante asit pe kaya. Kata ka liye si fe chi lash nge na le usi na paila. Bange masima takain na kyok ke na sikom. God il a fait Soko lam. God il a fait Soko lam. Na fin ka liye sit pe kalbani ki tak si ke fosinga la ko sa. Akalam yang. Akalam yang. Abraham el sang inenensya lem God el eshe. Fashion ni misenge mwet shat na fak oinge. Finol sin lem God el faeshe. Nakatas ke saptalong luo. Asaptalam no fon na ke Genesis. Nara nga fak piang ke kasto to sila ke ametigat to. Usia Soko insan kesla rela broilers. Rela read Olang lash. Nakataka read la shit pa proike. Kadin som shit ba tafon mana kadin introduction maka from kuin la. Kadin na nakadin som ne ke mutawaek Bible. Kadin kalem na paila in the New Testament na fulia kitari akwakshen. When accident kalme when accident ke akwakshen kat. Kadaw siya force siya luwen sa ngakay kat. Kadin som na ke saptalong luta na context siya kitari background siya kitari kadin taga na ke force siya na ke singalakor. Si bakyo ke tolu market ya ke kaya si pamante from lotia kita. Ipsiak tolu nga pa na kadin focus na kaya la. God will provide. God will provide. Efo enolan provide. Efo. Wala nga kalem niya. Lucifer. Lucifer. El siya lupuvan na kato. Wala nil balit lupuvan na kato. Wala nan liyan pa na oyan akfalet on in kaksakin God. Ashka ay siya si base again. We're gonna come lay that out in the near future, but in the general sense, el ubelele kato, ubelele in Chevrolet lang el ke alagala katla libre mashi ke shake. Now from then, ukokyakel we see it avatolu. Elospa one fok. Elospa oyamas poli lakalmi ke visi sapton ko lakalmi yakmo. Elospa dominion fok finkalishing. Now, in that frame, Lucifer, el Chikyake Garden of Eden, in the form of a serpent,
in a form of servant, lendaka katindela doctrines of fall of man singe pa ushe inheritance of the sinful nature win. Katin sumpedila akwaklan sinful nature singe none of us can correct that nature. Wang navingat sum nage sapta luo fashingalikos. Shayen shaksugoma sangete kemawo ekemakuluk kung fatia kang fukun shaksugoingen kung fin kang kumemisha kelenshen katsom fatnamet matayin siya liela shaksugoa arulana kato e fako ke lamane arulana wo kemongo el sivi benan kala efaka wo yen lanmet tukun el son ol shetan el son ka tefel sukungan serpent sukungan sumnal matayin singan el te approach el Adam el sumnal matayin singan na alle yok makat kan tu pe portion singa akatiya takadin lena flow singa akwa gidari lenchina kum kang fukun chaks kung kumamisha nakataligi li matan sapta tolu dana serpent singan pakatash ke metal taka samsam na si leaf even nga tang li o yangan na ita ka na si kumising at forward nge latalal son sapta siya kalem loss of the highs, loss of the flesh kain mga nakalem na ke o yan mo lok kumising ito ka tuwin nan singa kadinale kalem ke o yesing Allah mo ko siya kalem ke ta kadin sibana taka akyokye o yesing na serpent in fact na siya tia pa come tia misha o kadil fact entari come misha kadil fact ang mayenel ito la pelche na kum del kang lawan kum dele wana kad inito la mea wo mea makuluk dan siya liya shaksugo arulana ka to el fact ko kaya laman arulana wo kemongo el civil pen non ko la efaka wo yen lanmet ke mainge elis kata fako kaya kang la nail sang kata na sin mukul tamal el kang la pe tukunal dal kang la naitak yang na siltal etay el dal aknen la el dal kofte fall oinge el dal etol la shake shak fi ke sang afanal dal la apang yan si may nakadin tu isipan nun ko na ke factual God ke sapta luo fasingalikos kasi ke sapta toli lang yun tukun sifayak la el dal kadil fat na silos lain sila kos kang la kos efa misha na misha singan pa taga interpretation na pakanta norik la ke misha singan kataga li fos sigak mga reading na dalitat dal kofte fall kalme nganal tal misha their spirit is dead then bangan misha singan na wipa misha sayangan pa elos manolos flesh lalo sa mutawaek me manolos start to decay na environment lalo sa curse yaki if ingat greedy sapta tolo na phone singan elos misha nganalos misha manolos mtak decay na environment lalo sa curse yaki dalitek kadal kofte fall kan men nganalos misha na metigi ba na pelchingan metigi ba na kadal na relatary salvation means of redemptive simasam from pinyak alu sila tigin tres kala metigi relang ka sa ofela long si art manas el relatary doctrines of election singan katagali sinful nature siya makat inherit na kaya shakostain singa ito na tagay kaya kikip la Lucifer na sin matan singan na sin eto mingi na elos kofte follower kat me ngamash mi siya kat mi siya pa
kat misha nganash misha. We need to get that. So kaya kata talaga misha manos mta tike environmental kursiaki kadina kan long na kaya koklan kat. Yak mulya yak fakya misha siya. Misha luya na samsam kinyak. Misha siya medapang. Misha siya akliwa pataga ke Revelation chapter long siya fasalikos. Genesis, Revelation. Misha siya medapang. Misha kumefa misha. Met na kayo may susyang nagefela siya nga. Nganalos misha. Misha. In full one Genesis, Revelation, chisel fat na sila ni Kadriyan masma. Ene na may change by susla ke ngon God. Isusla faka. Paki siya may takyang na sila pram. Faith. Walal fungi. Father of faith. Now, if got some liye na, there's no way you and I can akmulya gatyak. Masing pa ng kalem mo. Masing may katin kalem lakat misya, kersiya ken farmen lasha, mano siya tike. Misya siya may dapangan. Misya siya akluwa siya Revelation chapter long siya fasalikos. Pangan. Lalain fursya. Na lalain fursya nga para chisya siya, taga-fat na siya ni katuimas. Truly, I say again, unless one is born again, el te kain nila na kitoksangan ka, napakat taga-liye sermon siya tutang niya. Ipusap tayo, fossingal siya nage long lu. Kalye yak matalad fungen bel siya nga, machi masimus lata siya nga nakalame, tu ko na, el ba priest, Srahn Jesus Christ po siya kat katigan min siya. Kaya min siya siya nga bakat taga-liye nage samsam siya. Abraham, Isaac nga. Laso min kisyakan na tik sinatalingan. Manitalawan min siya yung God. From saptal singal luo, neka saptal long luo, katel well, al fakin yalong ko the 30 plus years, akayal ne, el finally come to his sense la. Man, kat singa, wang min siya ro. Or katel sapkan na siya. So, kisyakan matlik siya, kulosin tumungan. He went, fully went, surrender, manakewa. Kadato ka kapasya masingan to. Mas mga kuminan na, inge na sopo, inge na pa. There is no way. Adam and Eve in siya na akmulyal dalak. Kaya, lain sila kumkang na masing kumisya. We need to sit right here. Sipan na, camp on this, kading kalem na paela. If you got fat na sintalik natas, ngayon din nom siya, we need to look at them and know. If you got isuste kang online ka, kalme siya los misya, kamalos misya. This is sense of urgency. Ilan lang, machingan na siya pa maulyak. Na lang maulyak. Nakatetaf kala, tekain, inkanik lang may tapakan sa mulikat lang at cam, siya nga. Tukun na ildal kang la, na itakyang na siya ildal itayak, ildal akin na natla, ildal koftefol. O yung ildal, ito la siya ke siyak fig, esang afnol na mesikyak. Katil tako. Ini ko siya, ildal long kalem kadil for in mesya. Ildal wukle lagal in maslon siya ko. Kat pro kaya mga ipan naga, kat omniscient siya pang, wan makan wukle ro, hindi mo nagawal, nget, emtang siya nget, hindi siyan mat nagawal, litaw mo nagawal. Tukun ako, malsang na sila daw, minif nget, al siya ko, siya ngin al mi siya, they're doing their own effort. In Kosrae me koftefol sila los ngan. Or makin shak kefik ma, or makin shak fik sokungan. If you got some namet, nakikapon sapta tolu, taka kalem me, kefos nongol siya. Alam ka de lorik nuklal, etam, amatayin kiel ke kulun koso, el na kumantal. Pangan bakit ng yoklan God. El siyakosten, elo siyakosten na kakakokal, el sang kulun me kosos kwen sang nakumaldala, nakumala etam, nakumala siya, if prefiguratory seat ko me when siya may taga in the future, makatataga kaya sakta ng lu. To go get a prem na siya laisik. Pamay may tututak ng siya. Taga dead of calaftesh ang taga yayame.
pataga ke Genesis tolu fosingal mekos ngale kalem na sikum afara to ko me mutain inge inarulena kashui talik na tu me fa alu gupel na kewa fa ko le fa futung ye sifum ako me fa malisia kapin nien talik na nata e vinga tie ma singe pang mutawen gospel sing pang some kinya ke means of salvation je mai to ke fa ko lan matain sing nakadetala tika mutain sing sivan rak fa ko man mukul sing na non fa rak fa ko to engine ga tui so nike Virgin Mary la ngon kat pa to rala married pita te yak nakachipe back rewind to ni ke Genesis no luta na share el mato no Abraham el mato no okay ben God same concept get Genesis story for snol shi eloret makulin koso sko sang no komalla etam no kumlam tan chikeringen that's the righteous means of salvation chima kating kalem kenasikumla ter malale preme share aparo aishikelala isusla okay miracle power lan God when chekain or malan mwet pasang muligatla alright so min kachakan al tab mashikya de pufen lan kaptaka tui met kum kal klikshin tumwen el nget liak ship suko el ship suko and Steve projecting prefigure perfect lamb suko mataka samram ke gospel lal song sapta shi faslongulya chisha shalaya ke Genesis sapta tolu fasingal mekor fatya ke oyen fall of mentioning that dal tikain shi fenomolo sila kadeta kaldi ip tolu makadeta ke sapta longulungan da there's no way God was just using Abraham thank you inushe when she mawulang na kaya when God will provide means of salvation means of salvation chingan the ultimate sacrifice of Jesus Christ nakataga di fact na na kaya maluto to into ka usipe masimal aki atari Srahn chingan na kalem ke in other words if in got mo Ahmed me siya nga na so na molyak regenerate born again may ya siya nom siya kadin nga faxi bro ka mat ngayon ta na kaya akwak silang gat but Jesus Christ mo ken may nakawa may shoes na kaya fella siya mi siya nga lowos pa mi siya Emeet put that in your prayer Jesus the God may siya nang siya shoes na kaya nga God if in one is shoes na kaya nga God mi siya siya klo makatram kun look at that Genesis, Revelation, right in the middle. Jesus in fact na sila Nicodemus. Kuminangon siya susta kaya ngon God. Laro, katagal diye, saptas nga luo, kadal daga, dak na akyokye. Katliye la, between sapta on course ni kay sapta ya, kananal la. Noa, tiktolu natal, matan tolu, kaya nga matan kaya lan, matal course mo la. Masingan in shape o yes, yung makatatagal diye. If in one met issues la, mat na kayo matin na issues na ke promise man akollah migat. Son sapta tolu, fostolu ngal megors, ka son sapta tolu fosngalon course. Misha klu siya patang fair warning patagan na si kung nakatukal diye. Sapta siya lu ke Genesis. Mutawaek yan promise siya pang. Inakyokyo may kalem ke Genesis tolu. Tukun tronot siya kanaus la nginay. Som kena siya pen lang sila lil sila la Abraham. Then sang through Abraham, through you, fella ito. Is main siya maakwaki na ke Genesis tolu for single megos. God lawit makin man na kay what to wish. Me
lewat makan mana kewa inak fashela mai kea mail kea el ke moligatla el da kan moligatla na ratka die sapta singal lu foshina ke dolu fatna met kadin shun sapta long lu tana kalem yang lem ka del fatna shil Abraham tu yak faleli ki fel shum wedding kal shum papa tomom e show na ke walom shaye e som na ke shie mga fa kalem na shum na fa shot fulin talik pas na tum e lo se fa ma shimatan fel wala ngai akin chuo ye kom erainen inem in Paing oinge komefa shiemet in chewu fostolio akalamyange nga fa akin chuo ye lo sha akin chuo ye kom tsok tanga e shinga we lo sha shinga we kom nga fa akin chuo matan fel na kai wa kein nagatra die katliki ma shinge ke leni gas som na dangan chiper Mary Winey and Ushe Haki got Kaishika Lilla Long God. Got Liash, got Trump Gun Governor, got Liash, got the commentary from Arsh Covenant El Sangasil Adam, Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, David Covenant National David, Arshpe Covenant Sasha. Na kata commentary ng Marsh me ulang ni Megos. To ulang siya mga omen on focus kaya pa. Dak na siya liprem. Kading kalem kela. El akfrashi ba na mal akalem ke Genesis taga na ke me bellal noa taga na ke bellal liprem. Kading kalem kela. There is no accident ke makadash kang na kitari me rel atari outline here. Linear moving from time toward me Revelation chapter long see along low. Linear history human being toward plan mile the kakadi ke Revelation chapter long see along low. Kataka misheng 2025 arke Genesis long low. Nakatagal di fukdalan ulayang chima ilsang na sila Abrahamic covenant na fossin na gato yung outline niya o iya si makatatagal di mo element akos patagal kay singa nakatatagal from gina element akos nga forward na gasap talong lugar din tagal di lalal fumi makatil inge na context lan sapta singa luong Abrahamic yay ngal meko singen introduce ki covenant singa ke sapta singa luong readingen na katsum na ke sapta singa meko for singa algos na galong ul siye akalmeta na akfashiyakla. This covenant is laid out in introduce ki ke sapta singa luong sapta singa meko akalmila akfashiyakla committed ma singa for singa algos na galong ul siya akalmila na impel siya na lem kadil orela walela sin maslol Abram. Fakeng nga walela mo ngayon shoot fel siya inge na fon na sin falintalik na tum. Mutawaek maslol lan Egypt nike in fel Euphrates. Element agos maka tram ko yun na patakang. Elakalam yung mga asfite siya ito ko. Sit siya patakay Emeet ngan. Element siya Emeet ngan pa. May fako siya ngan. Masih aklungan pakat taga-ready ka sapta singan megos ngan land. Na introduce ki sapta singan luo taga-akfashiak le ka sapta singan megos na ingin na reaffirm ya ki ka sapta singan litkor. Fosin na ka longol siya usya kunokon siya lash na ka mande. Nakataga lila ata siya pa nangan renew yak sil Isaac siya pa renew yak sil me Soko. Na renew yak si Maurek na si Isaac ngan pagkatatagal yan na next week. Next week, malutut na next week. Tayo nakadash ka sapta singan me ko sakalamya na and siya makalamya ke
Sapta singa luo patagongan. Element yak luo. Element meta pa me fako seat. Ak luo land. Ak tolu nation. Tago ke sapta singa luo fos luo. Akalam yang fos luo. Ngay fa shoot fulin talik pas na tu me lo se fa ma siya matan fel lulap. Bangan. Fako siya. And siya na nation. Na element siya kakos ngan bangan. Define places and protection. Tago ke sapta singa luo fos tolu. Akalam yang nga fa akin siya lo siya akin siya kom. Terus tengah fa siya lo siya siya wikom. Nga fa akin siya ye matan fel na kayo wakain. Na masingan pagat liyan na kayo yan United States government since very many years ago. Nemi siya los tuna patok protect Israel nemi siya. We pa matan fel siya yan na kayo. We pa met Christian na kayo. Tali element siya liyan na kayo me siya nga siya. Nang ako may taga pinakaipsingan taga tina kala tiya sapta tolu taga na maya kalem ke ipu sapta singal siya fosal ko na ke singal yun na ke may kunokon siya sette ay taga kalem niya opten itu katliya na ke spiritual aspect siya may taga fon la ke wala yung sasya siya matsi siya taga ni siya molyak matsin lalal fungin na isusta ke ngan God pa yak molyakat. Paing kenek skufan na mayak molyakat yak. Wana kadak kalem Miguel, son sapta tolu, fostolun kag mikor machisha lang. Nicodemus, unless one is born again, eltika nilyak na kya. Tagarin ni la ako kinay kya mutawaek kya, kya Genesis tolu. Kataga lieta na taka penatikun welan noa, taka ti Ephraim laus, taka inak place here. True Ephraim, managawa, matanfal na kayo, ay place here. Naragatakal di oya lang may talal fungi siya. Ephraim nga na. Elu ke Genesis singalu ne ke Genesis long lu. Elia shufuk kata. Elia shufuk kata ke sapta singalit kos. Long lu tlik sinalang mata yakata shap la ya shufuk tol mul kata ngel. Nala soming kisya kung talik sinatalingan. Tamitigat frak na meta, kading kalam kala, el na met, ekin met lalal fungi, committed na kaya ako kwan God, el lalal fungi, upay na ako kwan God, el up and down kaya mo lalal fungi laman, kat kanya na kaya example, el, Sarah, ito lalal kuflan, rela, talik, sinatalos, talsivana rela, plan, in rela, ekar, met klan sapsing, kamtan klan sapsilalos nganin, pujatayak. Katliye pe lal fat na Sarah lan Kiev lan fat mo el sister silal tamtal silal mati chep ngan inte me esal la liki tante unilya esal la Sarah kanin oye pakande na la kading kalam kela oye singen eta kana si kum kading kalam kela in mason ya tol mul gato katil boyal maternal lan ni kana Premier Shifan Lawang Misha Yun God. Ako going to siya nga liyan na pa metigat sumusi. Iptol yung nakataya. Wala alfong sila yung premo. Kasi kung pia pwede kong for lao yak na rin God. Well, al-fashion ni Misha nga kung nikatin matay. There's ups and downs in our spiritual life. Tamasing ako min kalam kaya ako kitaryo yung mawulsing mga ako min na rin makanapakatin sang fully commit masing na singkat. Pagkatatakakata yung fully commit na singkat. Inan one masyaya. Patako kaya masap masamsam kanyak. In the Old Testament, katil mame katinte elosin in fact na sintik na din siya elosin te alo na singkat siya. Kat lame tashi bang. In that principle, in that same principle, na sikom na kaya 2025, ilan wangin may tagamiti katsilash nga. Ilan wangin ma tagamiti katsilash nga. Ilan na napain wangin, may kat lame tashi bang. Ilan na ganyan 100% commit na siya.
Nakataga di kaya kada bang lule prem ke fosi na ke luong lansom fast na morea. Ako mataga riti fast na met liye na pa ne ngena. Fashion na ke sapta long lua leta na alaw pe na pa di actual ke la. El kuflan rektalik, tangala kuflan rektalik. El putate ya el tiksingan matwa fali siya. El kan uta kitong katil shikel na kala lalfing lalan. Nangin al som. El tuyak som. Apply na kaya mo luman. Kada fact na namin ismang ito ka na kaya application ng fact pen na namin. Siya may dapat agang Shike si mga katil sang na sila prem nga ilpangol. Katil shikel. Fos siya na kaya luwa. Kalam niya Inga tapel to, katil shikel Eprem, ilpangol. Eprem el tapu. Inge. Katil fact, siya laisik. When siya fan na nitum, siya kom arulina kuloy, som nein fel morea, kaya kum shunen mwe, na kum fa, siya kanon ma, in ma kisya furu na siya, finso ko all siya nga akalaminasyon, nakatun siya. Katun siya nga liye forward yan ke, me history lang natin ka, yok na infel siya pang moreang. Yar final so go we kung masumte etayak mga kisya kan matlik sintungan pang instruction ma kadil fan na siya Eprem long ngainge kadil panglol ngainge nangakumpen na ke modin lalfing lakum ne musyengya kad na kadin te get distracted na ke oye ma taga na shishke modin lalfing nisyeng kadin na kadin kun na ilaman na kayo kadin alil porong kastan gat na sikko el bangun got kadin taga na cleanse up el ke great commission si ma ke metalong lal ko el bangun got na kayo kadin taga faka kastan got kadin na kadin be very sensitive, be ready to hear and ready to execute Nangin na ilalal ya siwak tolong kata fashion ya tolong kata katil boyla ingin na porong kat ingin na nga inge kat elsom ishel when si fan nantungan siya kumalekulo ya som na infel moria ki siya may ito ka na si kum na ke infel siya moria nga siya ba na floklan na ke akwak siya makat alak kalimitari ke chana si stolo o yalan kat pa na siya mo so kung ano kaya specific instructional sang na sila prem nga kahit el magayon na lang ka establish o yes mata ka sampram kunya ki pusap ta yeah for singal sina ke long luwa san Jesus Christ ito ka na ke key to range ma sampram kunya kinga na mutan fel moria me singan me mutan fel moria singan kada sum na ke Shia Chronicle sapta me long siye reading of na sapta singan na taga kalem ke lu Chronicle sapta to lu for shape that David el da mollay binan singan sin machepu side singan key to range singan pa taga na ke en si mapang Golgotha Calvary en si pen na machisya silan wakikia so pitcha na phone singan taga back na shalay yakin singan la ating kanigin mold so fun mai taga na ke me Jesus Christ la mi siya ken singan ta God el fat na siya Eprem ustalik sintungan siya foreshadowy fat mo even got the lem siya mauta ka nga tapala siya mauta ka na si kumkel Eprem Isaac ngan Eprem el type of God Isaac el Jesus Christ shal siya patagan shalaya ke channel long luga din som ne ke channel si stolu na inken Soko fite siya mataga itakyan ke channel si singaluna siya Eprem mo elemenakos pataga kaya fite siya en siya me nation siya na me blessings by the Gagamang. Kading kalam ga, siyak pa na ako kan ka. Elor magal Eprem Sarah. Nang akong kain tu pa nang siyang ang evin pa
Kadash ke kalem sapching as much Christian. God it bound good getting some rela kishing. Share the akollah gige Rome saptaching a foshi. Kadaka kyokiba machine, connecting like a oyeshima, carter from Ramachil, Ebrem. Let's all mean Kishakan Nat, when she fun the nat, Shay Kuloi, Eke, Felchipang Morea, the Nashalek forward ma, but that's something get forward negation and nothing got into Sea Chronicles up the long see, do Chronicles up the tolu foshi, Trump Queen Machine, or Tapology Matagel Ebrem Isaac. Prefigure la God in the near future, in the new covenant, God bless sang chakin so on. Baka de ga li na ke fosto lu falen. The gadin kalam na pa ke ngena la at our own effort in the ga mo ka kanchi na modi gat le. Katiko. Na gadin kalam ke la ako klan lem ke na pa na ushe mo so na blueprint na ba shalaya. Alle kalam taring Srahn na kato si batagang Abraham ustalik sintungan Abraham el typology lan God when sinatol el kuloy when nakat papa el kuloy when natal na willingly lason fostoli faren na ke foch singaul chingane usi psiaklungan in taga kalam kela tang na in lotuto ka Abraham el tela ke tong Mwe Read sang na fintong kinatal natala. Nail ishe la ishe ka mwet kalan sap luo welal. Elo som na yen chima kadile fak mo elan som na wea. Kelen chak to lua Abraham liek enche okok me emeto. Lal fak na shil mwet kalan sap luo matayin che witong kiyo nga etliksintik nge. Esom na meta inalu. Katefa foloko. Abraham sang Isaac us etong na ke kishel. Elus mitche. Mulut fur ne metana ke. Kel dat erin far Isaac kasla fak papa. El de boek meer. Isaac chia efoko architong. Mulut katusa pia ship for me kishel. Fosal ko rakel myanga Abraham il fak kadele fa eshe na el dal te kain na far kel dal te na ke en chima kadel fak na shil ke Abraham il tak long she takan na itong ya fe el kapria wen che fan na natal el kapria wen che natal na el kie fine tong ma an fin long na fosinga la kalaming mange na el saka mit che in uniliana e fingat li kadel banglol e premel topokol kadel fak us wenchen tungan so kat fak that trial che ta shalaya tarike wen natala nagat ta na ke fosto lu singaul che ka treating en nagat moing na wang en nalala tang na fak ma tang nan to kal takat settle up that's all persipa na me mon morea mai Shabiash, my lam ngaul main mashlo. If in bangan, my lam ngaul. Every soldier, confess, milishing a luo at least minimum 3 hours. Milishing a luo 3 hours. Fakap malentoli, they lost fat liak finals on okok me. Tagadindi commitment my takang. El settle a betala les munia. Kesyakan ma, sunan mo nam kesyakan ma. When kulo si fanan tungan. Ay sige dala les munia elo. I mean, Abraham el dala les munia ay sige. O kadal sunan we el sak me kalan sa pluangan in matayin chengan len el ay sige som na meta inalu. Talfar Rashik siya pia itong mulut me mit bangan pia magkisyawan pia lam sukuha April malulbog makat la for provide
He knows everything already. El Emeet tar. Sige nan ka ipsingan. Wangan mal shukya. El lasang no phone na o yesingan na sinkat. Kaya tanglan kat na siya. Lasang no phone na o yesingan na sinkat. Wangan mal shukya. Wangan. Wangan kulo siya phone na natin. Kasak pa na prefigure siya bang. Sak pa na foreshadow siya mataga. Type siya mataga. Tanana. God, wangan mal shukya. Dan taga me. O siya ka minsiya. Nganash minsiya. Ena nashin kanigin molds ko mataga. Sidpan na. At molyak man nakawa fela siya nga. Pataga ako kikat Genesis 3:15. Kataga liela that there's no way Adam and Eve can shivena ak molyal dalak. Para taga kikat Genesis tolu fastongol siya. Kadil sang kulun kosungan no kumalusla. Prefigure o yes makataga liela. Alin na lang la kalem kikat Genesis tongol lu from starting on in Genesis 12. Outline niya ki masingan taga fashiyak kikat Genesis singan mekos. Utaka element akos nga nangin na sal singim tak shalayak na man. Epre mai sikil shala kat papa kat point. Kalta ka arsh fel morea. Kalta ka el Emeet. El fat na silos matayin singan. El fat na simad kalan saplungan. Kilain siya tulua Epremeliek en siya okok me meto. Malfat na sin met kalan saplua matayin siya witong kiyo nga etlik sinatik inge esom na meta inalu. Ekadefa floko. Pangayon siya mga forward sumnike me rom sapta singal luo fos luo. El dal suminalu non kamasingan Likia pechesingan, shala pechesingan, Epremel dalala sumuniat wenjinatalin. Sa may klan sa wolacna matansingan nga usya lilaka da sumalu. Nasikom mo siya nga, bialu siya nga. Rom saptas nga lu, fasya na ka lu. Kaya nga matlilia lala, kaya sabihin, pakotan na laplan kat na siya, nga kaya si was, kuwasin eskos yang si fena na singkat, wen na siya magkisya mole, matal may akin suya katuin siya nga katliela kisya siya pa Ephraim na sumarang may kisya siya nga when natal el fact latarin siya lasom ukwe lalal fungi mas makati el fact na siya nga fosluo usyal som na morea kisya ka naman as a burn offering Nangakong may Christian na kataga nga sapta singa lukia rom di sapta singa sima taga metigi sapta singa lukia rom di ito na pakutan yokman ka masyalayak katari akalem ka Genesis tolu fosnongol si akalem na sila Ephraim ka sapta singa lu singa megor singa likors longol luo ta na kataga na inkanikin monso ko nga akwa kita ka Old Testament na ingen akfashiyak la Nagapole la kalem na sin matlal fung finan rom nga na for that reason Because of the mercy of God, offer up. Agat backtrack. So nigga sapta singa longo luo ka Genesis na development. Shalaya. Foreshadowing. Hoya siya may daga. Akfashiyak lefin shaksin. Talasum na morea. Calvary. Shaksin. Metalus itong Soko. Kapin itong Soko. Siya us talik siya natal Ephraim nga. Prefigure can work. Jesus na itak yung saksin suwa alsom na. Kogada, Calvary. So laya mga. Inta ka kanawas la masikya. Kaya Genesis toluwa. Kaya siya pakotin yoklan kat na sitkom. Ara, mesing Ephraim na sumalo. Tansing kada sumalo. Ephraim el fact God LFA si sisaklungan flok na tuk na get fos si mga ridipin nga.
Matayin siya, we tongkiyo, nga atliksyon tikne esom nameta inalu, agatefa floko. Naalu singan na si koma pa, commit, offer up your bodies as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Rom sakta singan lufos siya. Katakan na kaya, Ephraim il sang ay siya kailan us itong nakikisyaw, el us mit siya mulut for metanek eo. Aquele tal takan na faz, ay siya kil kasla fak, papa, el tapuk mea, ay siya kil siya, efo ka arsitong, mulut katus, a pia shift force, makisyaw. Pia, efo ars, itong mulut a pia shift force on. Ephraim il fak, kade de vaesje. Al dal takan na faz. Shigali oyen fashilal. My lamgo de persipa committed tari. Lesom talik mukul je fan na nada la kisya kanala. Dal tagate likia mat kalan saplungan dal som ninalu commitment si may takyangan na full sacrificial panganalu pay sila tale sumarangan. Dal fash na met ay sigel siya. Ito nga bang muluta bang pia ship sugong. Mefak lalay Ephraim katla po fight. Na think atlieta na pata ko kalem na pay ke ipusapta singal chefos alkos na ke singal lula. Ele tola tliksinata nga misha. Or counted as if Isaac and Moliak. Pangalalal fung isilal Ephraim. Masa pa sunakugi, we're talking about faith in God. Faith in God. The long na makadil fakir, commit na ke, mana shaf la siya oksilala pala sum kasyakan lang. Like, siya fan na natin. Of course, got shut down Ishmael. Ishmael is not part of that. Sabta siya ngon kaskel Ishmael. Pagka Trump ramike piang arch oil or ekar el putadayak. Ishmael is not the pangan promise seat siya. Makal mike channels siya luwa. Mahil si Venarelangan consequences gan taga kulukit defied siya ulalingan. As a matter of fact, taga ni mising Arab nation against me mataga ke choose ni mising dal shat na mo ni mising consequences siya pa taga ni mising taga din nila Pakotin yokman got singe. Nakeur malalo. Tago si bakalami si feshi makatash kenge kat la profite. God le fe heshi soko sheep. Lalshagat mit chain munilia. Metigat fashion mit na ke masingan na gadin kalem kella. Top silal Ephraim ngan pa tago si fe na shafla silashna. Ephraim il fact God le fe heshi na il tatagin na fash. Nail dalta ko na ken si ma katil fat na si kaya Ephraim il tayak long as takan la itong niya fe kapria wen sinatal na likia finitong ma on fin long niya nail sakak mit siya munilya pasipa na pang mas mga taga likia ke ikakta na siguro kung may ke Genesis tolu fos may eat course we Genesis told you first only she. Not any human effort might like we share regeneration. Born again, she might have kalem get me takrin slal Paul get book one room. There's no means of salvation in any human effort. Makanu share. Or metago aksafilan kadila interfin. Ephraim lo like mitchen puni for singal singal ako siya intervention silang got nga. Tago pa na kalame ke me Genesis tolu fall of men when in mitkan siya nikel Adam and Eve taltikan siya na protect tal ke mo inkanik ko siya inkanik mo lalo siya Elen na in cut siya na pa provide. Like intervene for singal siya
Tasok talipufan ng LEUM God el Paing na sil inkasame eprem el tapu nga Paing nalipufan siya fact ni Emeet kom kalyet lik shen karo katena mana sil inge nga ito la kom akfalak chikot ako smile sapkun mayin kom tia shukya wen si fan na natum on lakil epremil ngat ne liek ship mugul Soko shrim la kwal ke shupin shakshi el som shukye kachakin tain shie makishafur in aulawan natal epremil sanginin enshe LEUM kadela she fashion ni mishenge may tashat na fak oinge final shin LEUM God elefa eshi na kataka liye tao shin yo som la pa le she ke wen natal Jesus Christ nga taga chiba na flokla ke lipufen man God taga ni met kom kalye kliksingen efo nande kalye when bataga ke Genesis tolu kat no fon na tolu taga ke Rome sapta tolu long tolu akalem pe te koin kanik lan fela singe pa ushe kanik in mo sunga taga ke ret malan kat makain el makaina pakain provide mula la singe regeneration singe te kain machaya o kat makaina pakar kan rela ka dal kanam ke masing taga din taga silpa kay ka akes makin ka chi kai shi ke Genesis long lu shali shi pang uta ke tong shilal she ai shi nge prefigure ye uta section zolan ka elu so prefigure Jesus Christ perfect lamb si mai taga ke New Testament in aula academia fulfill mashalaya ke Genesis long lung elu she eternal placing si mataga academia ke Genesis singa lu kani kin mo lang ako kitar nagachipa kes makinye gatla Jews Gentiles church mga ako mas kami siya dispensation of Christ singa taga ke Christlan kat makay na ako fulaw yak lalal fungi online kat ilyak akmolya kat siya katingin na me kat preacher kat born again kat converted kat justify kat adopted na keto kasasing pang kapasing kat isus taga online kat ako nga taga na Emeet me taga alyak ako ki wo kating kalem kelat there's no way me and you can do our own they get Judaism sacrificial system taga that was just foreshadowing much my the phone na kay Jesus Christ. Siya tigin tres kalilale pounded two art this morning. Or the gonna she a little fresh mind na nakazaya. Na heart siya na Jesus Christ pa siya niya. El pain kanikin mo so God will provide. Na kaya nga ako mita lang kalang yoklan kat na si Komo. El provide means of salvation siya nga ako mark ke means of salvation siya mta sano fuloklan LEUM me na sikko li commitment sila li prem na ke fon na siya matijel drak fon niya il surrender everything e prem il surrender il tala klik siya nga mi siya katel intervene mo ay siya il matkuluk siya il wana lipan il wana mat na kayo tagay ke Genesis tolu me kat misha nganash misha nganawai shik misha pe el de kain pa Jesus makain na pana tena wan makulukla na mena shikom ke kat tala kat maulla ke ako klan God mena shikom pa commitment sila le prem ngako mena nang fela kisyakin kat chan na ke oret malan God oya siya pang Kesbenel akmulji gatel kima kuluklar kattaka kamit mana kay wake maul singa na sinka. Nakatket dali yang ulsumla pa pa kadara. Kat mixi na fash. Masinga yoksupe. Atingin cheskal tolla ulu samram kin masinga tutenga. You cannot come half enough. When kumeka na us masmel taka samram kin katin mo me katikan serve. Kachijal fat mo katikan serve master lu
teka masap mataga sala ke masap singaw la daga fonyak la ke Jesus Christ ke masap si mayo ke meta kadin lang si kadem ke insias ke wa ke nganas ke nan kas ke wa kadin lang si matlanas wana katlang si kat si fen mana ke wa ke masap la Moses we mapalan met palan Jesus la fonya lamang na ngena ka mata ke lang kalang yoklan God siyak la kat katitala me matal singa men kat being sanctified kat being set aside kadin to proclaim kaslan God nara megadara kataka ali wena epramilra elikia met klan saplungan us fast tiksinata ngan ital as a sacrifice matching ako marangay kat sacrifice we're putting our life into God's hand nake as a living sacrifice pangahalu paye keng pangahalu ingana paye men kat ngon ji bang kat isu second ngon kat offer up mana kayo not 50% kung titaga or malan fela ke mantining ke Fred and am taga okulikulyan Christian ke weekend totally commitment siya bang if when kumniya na pa pakutan yokman kat in mol luman or kung taga offer up your body as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord pangamatch makadinanas ka na chipang tali yang ang sumla if in katerangan katina flock na ke me to the person of Jesus Christ mera syakat nam na justa kang anlal nakataka wela linlin na kayo for so many days in the future kat kapas na to the person of Christ when if in kate kadata ako lang nag-flock siya kadata ako lang men muling nga na pamola if in kung mata na muling ko ay kamol siya you cannot ilyak nakitokosay siya kung tika niya nakitokosay siya paifan na sila ni kadumis nga truly I say unless one is born again el tika niya nakya kat inin na kadin sang katlen nukum katyak the righteous clothing of Jesus Christ when simneke chenos istolu fastong siya nakeka di susta kang ngan kat ito na pa kat kaksakin kat sang na fan na maulas na ngel nakate alle ito lamen lang kalain siya work end kat over up kat men kat ito pakutin lang kalain yok silang kat crazy makadash kang crazy nga bakat tetuin saman matan tako auliak for lauliak lalal fungi Jesus la flogo pa tago si correct commission si mga kumas commission nga medalong lalkos fos singalalkos na galongo silpa na akiyata na blueprint lang gat nga takana kem tawaken fail el takana napnas na siya makuluklas el lang sikat na warning e patagang fingum te isin kenik sugong kusum na ke misha siaklu ngasomon misha siaklu metinga kali insang os malutu chilash nga kadin tagaliela me oye si matagang na si kum kat will provide fingum te is proficient ke maul ke dispensers of grace kuma elia men patagang ke me fakir kong ulchie fosalikos ta elos siang tot elos siya for la ligila lalfung elos siya maulkin la mafok met akma siya met kuso elos siya rekinut elos siya alu na ke masulala met kikip na kayo angelos palala siya for ke a silver siya pa misha clue misha siya meta spiritual death misha siya clue nga eternal death na misha fagashi tamla wiya gosh ke Lincoln Jackson butulla si bang butulla si bapole la kalem na reda ga kalem na si kom ge shete sungo sapta ko foshingal dolu singal alikos Jesus la folo ko tu ina inkasao mi siya lalalfung in Jesus Christ mo lalalfung in Jesus Christ ya utak yakat na yay kos
sham kun ngan kada ta shmon mangan ke next week fale kada ta sham kun sapta ngan loke tenel ngan belchiga ta shun sapta ya fale na ke tenel kada sum ta kushe sapta long luno fon na ke fakya puk fakya ta ingena kadin ye etola eldagan moliga tagan sanu tak yakshin flok lala kadin akulla eldaga akulla kenekin mol sukulokko na vingom shem na nagerok malan kikiap lan mwet molini kwa ba mashkenga molini kwa o mishe molinga no mol pake from saptas alkos. With that being said, God alle Srui kaksakin God ke professional ke Jesus Christ matlangulas. El makena ba ikanigin mol. Son singalakos for son gosh, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe shall not perish but have eternal life. Daw siya latikin ng taga akyok kete kalye pe program lowosa ngalya Srui kaksakin God ke artan mat nagawa ke pensing kulo kaksakin God ke mollas kaisye. Paing ko me siyaw naman God bless you. Tikin na taga aksya fila tikin treskal kat kulo malap ke artan mat nagawa ke pensing. Mr. Libay ngan bika mak in kaksakin God ke matwias patagongan. Mala kataya kalem na po ki oye si makataga academic Genesis long luungan siya el foreshadow ima si makat tram kinki kasi perfect final sacrifice singan. Pagkaksin God ngan we guminaglan met lash matagonge the siya Soko nge fakachid be flogo gan galie. Unsa kongin kashikat nakat va dawak sa kwa nagashafla.
Kaksakin God ke Mwe Read goes to prela yaktaons going in Mwe Read la Tashilos mam dafinen inge akataya si mataka kadale agency wo ke yurol le Mr. Lipana eltaka ne ke usi conclusion sinasish ke pelsima tesa taka nasish. This revealed the preparation of the one tested. This eldaka anain ikrina ikesla India akollah lash nake mama takain me sang ashkegata narakata pela el expose your character lasha ke oyasi matakange along sinapayakata isila Mr. Lipan in fact la away na itakla tayo maulal Isaac katwinan ka na ke la intervention siya ma libufen siya kalem bigay prin God na sil Eprem ngera ma singa me ta ayaulle na ke rams ko nge inga nda ka aulla na panangara ke si fakla la ta kana sheshka din nan kala kagat kain mix ya rek ma singa kagat kain serve God and mammoth ta kain na fash ngama masingan scripture to ka kalem na sheshla etara kat ara si katena loyang na ke si oye si saya na panangara ta kana sheshka din etala fin pana ke te siya ke prem nge Isaac el laid out sang nukewa na singkat efini dekla manundalik singe director spiritual life lalashek na ash when God is a faithful God it proof authenticity of his faith na lalal fungi singen pa ora katel o akollah Ephraim mo el simat was Main siya wo si bangan ka din kain itala katel o katle magat mo simat lalal fungi ka matsuwas na panangara malutut singa ta kana shares ka din itala Ephraim ligiya na pa lalal fungi lala sinkat na kapa si mata kana kaya nga pa God always provides God elesi pele na kayo Direkta chapte bangan masi magat pangon mo megat ngusaya dalu siya in some form na siya lang ako in siya nagigati na panangara ngayon kin la malutut siya nga sam kun naki saflaya na arch perfect sacrifice siya matagagat Jesus Christ shakel Isaac kafinige rams ko nga the kanu si oya sima shaka Jesus Christ the final and perfect sacrifice ma leprophite na si kuma aklo malap pela de farin galie the gani lasha may si beflogonal ma lemisteli ban ke belsinge in gasla lagat fatwani akilen be metlash ngewa Kulo malap kaksakin ke kataka shung pelsinge nga kulo malap ke akataya na wo mataka ke sermon noma wiyak yok ke na ke alune Etawi lasha na shibbe ispelangan wi kom kaksakin ke matlash mataka likia pshalos and might ma we got be fashion ke pelsinge ke background inoena pelnagewa fin chaklasha ka linda be we go to do that ka likia front load shelly too on Monday. Ilang silang God. At the Galia shakan now she na pay my sham kanya ngayon. Na when na pel na kayo at the go. Kuno kan ngan ko.
kat ke di na pay mai kek na sil ti interest na ngan katin ak friendship na ta ka samram kun puk wal ten la ta samram kun ko puk revelation alla yok fin chaklas katin kalkalle ini kek na shesh katin kaksakin kat ken kenek mol zu mata ka Genesis no lu we are losing mai kek ke prusap ta year katin last 40 years kat tramona yok fin kat te next today and on. Today and on. Mishing a fan according to the will of God katin the ka. Shamal magana katin relate na shil. Rala relationship shil kan ke issues ta kan online God. Masyan yokshbe. Masyan ba yokshbe met fellow. Na me oya kumara fin fellow mishing. Vingum de issues ta kan online God na kot sum na gamisha siya kluwa. At cham kanya. Fakir kung siya fosalkos. Utakyak lan matalad fung nga kume Etawi na kume sum na kaya yay kos masam from kinyak kaya tenil sapta ya fos nung lakot nung litkos. Oye matagay kat na siya arsing kanikin molzo ko fan na akwa gitari el pa mukay na kaya nila makudukman fellow. We need to really long orungo ay matakya. Fulok na kaya. Iti ki bela bakle. Pange oye se mail de kana kia. Look sapta singal yo for singal. El de going to seek to save the lost. Nakat nakewa. Kat nakewa kat matkuluk kat futotol. Na shil pataka malutungan si pakas makinye kat ke. Langkalang pakatun yoklan kat nakishkashi. Ino ilang chilan kat panang. Kosrae Online Ministry lowos ay taka 9 week was inakas makinye kat kewa. Kung makas mungkin ya, tigan tres kali kam tal kali kia force insang yak kaya kat kai shi ke kamenan. Kung pro cash ke kam taka we pena pro large in corporately pro na shin kat len na kaya. We're not gonna back down. Masing kadat te back down men katletan te pang magatara ke yang out sum na ara kat sum na ke malan fail taka akwak na ke inus malan kata kadak on na ila masing Ino ilang silan God, in we akwaklan God. Kada na in kanaus life singan gadin float na get to the person of Jesus Christ. Wangin masyaya yok liki. Na wana ila kalem yang ne kana siya Jesus te kangan nan God, ila ka nilya na geto ko sangan God. Machinge ina gadin saman yok. Kada na in kalwini. Kadin liya relationship may na akwak church loss. The body of Christ. Yok super. Aro, ay spelan si pe hawla matlash na gaywa, wala tigin tres ka in fact. Kulo malap na sin na gaywa, dataga na nakilen matlash na nakatsum na kapukam kali. Tigin tres ka, kung kulo malap ke pel lago, nga flow not kundaga, si pe akilen matlash na matigum kali. Kung kulo malap. Well, alayok si babe singan. Kataga, pray, daga, usi message sa akataya ke, na inge nakadata ko na ke me akpulatian me ka mako usisinge tiginalik siya si korendolo singalon ko singalit kos Tolu singal on ko singalit kos right kulan siya. Ko siya na la ko temple lan God. Ang online kat matain ko was. O inge katena might fin kanaus la temple lan kat kadile kanaus la. May temple lan kat matal ko was pa temple siya. Kulo malap pangan. na kadina din All na pay. akpulatian ke o yasingan tal na kaywa kadina ta lalakat tempolan kat namasit ko nga ko ke chona akos mongol siya na ke Katening on wow Wongol siya. Siya fat na siya. Matayan lalad fungia. May pel siya ko. Kamait fat tiya alu na sin papa final Soko inge kay Jerusalem. Kowos met Samaria tiya alu na ito la siya kowos alu na siya. Tarakta kat met chiwa ito la siya kat alu na siya. When mulalalan kat na sin may ito
etaka ke mwet chu trakta belche etaka au taka tari ke mwet alu pa ye lo she kolya ke ngon ina alu na shin papa falna ke mapaye Paing elo she papa il shu ina alu na shel kadel ngon eke kolan ngon lal magay na pa ro mweta ina alu na shel ke paige kolan ngon lan magay na para katalu ke mapaye alu na shel ke paige lo malap tigin siya Ginalik siya. Aliksha Ge me el fakyang bena de kunji koren tolis ngalon ko shingen vaccine. Timpol Mayen lemil fakta sindan jingen. Dan ko siya bangan. Sisindan siya bangan. May tayo nila sumni ke final Soko aman ka tu stempel jingen furfuro. Do malap katsum naral mares to siye. Amlel to bena chiwos a praise and glory to our Lord Jesus Christ. Namalap. Marish Namalap ke kat longak pesum should be likumyako damlel mares. Katsum naral damdal talbe po fan John Tolul Mekos. Koel Chisel the book ngava na pay na sum siya may del fintie isusta ke kovengon el kof na ilya na intoksalan kat kulo malap Na Paing kum sam ke kakatita na paila me porne kinjinge. Shuslingan jinge me faklom le Mr. Liban ke. Kole bang ki je mauta na paila ka. Paki si mauta ka ke leprem ngan lalal fungi Kulo malap. Nara kada sidban na flok na ke fakshe sampram ke Rome sapta singaw fosia sidban na kala lalal fungi paki jeng Kulo malap. Well, at first naging masit koan from Tiginalik siya rekma luo to yung lalgos. Right malu ton ng lalikos Siya was na powerful bangan be. Right malu ton ng lalikos akalamyang Peter vat na shelos kai siya siya na in full laligi makuluk lal e baptized in Jesus Christ the ma kuluk lowos fananak manas na siwos ako was fa age may kitelan God kengan madal pangan Well, kulo malap. Yung may kitesingan. Ngan madal. Ako was fa is may kitesingan madal. How wonderful is that? Kulo malap. Katsum nuratikin Burley. Kaksin kat ke silen sa siya kat we ilyak na ke kulo ba ke lututwawo ngawi ko sinong mising. Malap tikin Burley. Som ne kona or na marshla lagamis. Kulo na sin kat ke may luti nawawo. Kat is mising happy Sunday na siwas na gawa. Kulo malap na marshla. Kulo ke umdako sa project pe pasayam chingaya pel nagawa katwa kami meto on gusto ng tolo tamlipan okay meto on gusto ng tolo sakit ka na force man ne sikit nga ta busiya pang now na on gusto ng tolo akalamyang Shakluk Tolong tolu akalam me. Kan ridi ako wasin nan kamit ma na ke tokosalan ka mangang silal na lefa shoot maingin na kay wana shoes. Kulo malap. Well, Alexa George. Kulo malap. First the kingdom of God. Genesis tong alus nga lagos. Kita siya pangan. Well, nagakalam yang siya lagos akalam yang Abraham sangin en siya LEUM God ashe fashion ni musenge mweta shat na fa koinge finals in LEUM God fa ashe pangan malap na masit ko an siya chon luo siya son luo pamakalamyan wow siya son sapta siya first luo akalamyan siya chon sapta luo first luo
2-2, okay? Mhm. Kalbange. Cry Shivana Bako in Iwela Makuluklar. Tia Makuluklar Makena Makuluk Ma Pelan with Nagewo. Amen. Wonderful is that. Iwela. Iwela. Negas Pelangsha. Kaspelang ke iwela. Gosh, gosh, keyword chinga. Nigga, mention up Moligan now. El weapon mediator chimata arfmash. Well, good is our Emeet. We say na si praise God for you, my man of God. Amo kumagalin matchingan. Kuloen. Now, namdalan, namdal cheni, amen, klamalap. Tigin tamas, loki kastan God, ekulo na si was ki aro lowos. Klamalap ki akollah beloma, namdal prokilan 10 year. Tiwo happy Sunday, kaksakin God ki mo last nagewa. As Emeet, tigin makil, kaksakin dem God ki agdaya wobo. Namdal cheni sikra tiwo inge Namdal damay en sikra tiwo kulo singat ki mo last kawa asye sinsiye ki gas mo lal. Klamalap namdal damay. Namdal fulan kay fest tiwo na sin nakawa. Klamalap. Namdal Lucy Anna Albert, amen, amen. Klamalap. Pero si Thompson, amen. Klamalap. Digin Bolin, kaksakin God ki mo wobo, ekulo ki gas mo. Klamalap. Kulo. Namdal Kenya Charlie, kulo kaksakin God ki mo last kawa tiwo na si was nakawa bain kawos. Nakatsumnaral Chauncey Wakik, meto itkastong sin kilong dolo. O simitan. Meto gar. Ikos long chilong tolo. Meto ikos long chilong tolo. Tia met nagawa mapangon ya lem eva ilya na in toksailan kasaw. Alos na siya malang silang papatamot in kasaw. Kalainin ko eto ko met pas eva fak na si lem got the fak kaslan card in name as she stat timon pas in name. Era ma uska pas na nga fa na silos. Ate te ko was falikia ko was mat kolyo. Sige non ko ipsingan. Oye, sige non ko. Oye. El samtram kun toko sa non ka at pang. Wait mataka, wait mataka fa ka kaslan ka kemol sing. Sige non ko ipsingan. Kat mo katara mga lenin non ka sila nga sumliki ang anikin ko. Manilita. Elita motive. Elita status. Elita na megatashkeo. Na self-glory ka kifakak na pain mula mo ito. Kamit mo na prem Lalal fungin na Masala le prem nga pasakasak si mauda ka na siska din diya. Pangan. Munundalik siya nite misya ta el demonstrated la mel sang. Elusye is natal. Na shikarak sila kum na shikadi si bakyok na ke fractional tamdal si wiyash na ke fossing Shiba na taka na ke rom singa lu fosse. As a living sacrifice. Paano nga Eving pa kat kisya ka na wana living sacrifice kan makatisusta ke ngon. Man paano nga enchi mangon law siya katin diyan na pa pakotin siya na kasi na kat totally commit mana ka na singkat. Eving kat tisusta ke ngon nan kat or may nga ukay kat na. Napapiyang nga katsam kun cannot serve two master. Kat kan serve two masters. Na lakong sakat tao sinigas ko kumusya men sang kasha akwaklan church if ingat te shusta kan online kat commit mashing somnikia namna somnikia
Umni forcing na kadin taka kate in yok. Umni mana elia si pa forcing forgot someone forcing yok mun. Umni mana elia si bang. Ama şirben ba kaçınga şana kunay gatyak. Mo wokas lang kadin ko na gatyak. Men pange dispensation si katash kang. Kadin follow na ke pa ko ten yok lan gat ngin. Kulo tigin. O kada. Chatang kan chingan. Mo Shanshi Walker, kung pula Alam man. ko siya bang Hey, chance. Tamalin. Sisaku Tamalin. Na lifti ka singa siya sa ngal megosh. Yeah. Ikash. Lifti ka singa siya sa ngal megosh. Lifti ka singa siya sa ngal megosh. Akalam yang nga palem kat siya usko was maliki ichap tanga fa katlowos kos ininain matal may nga matal amen matal met Christine may matal siya ngantikin treskal matal kuminakon matal kumne patakan na sacrificial system may Moses kaeran most wala insan priest ngan kufun lulap sukungan kufun niya lulap sukungan right side taminan kem munun machingan kalam gala shiyak lelo ilo sanctify ilo being set aside for the work of God na katika in taga mixing mga fact namin inan pangan focus lash na impus nga luo fos singa lakor Kosin sigain mol in Mr. Yun mat nagawa sigain mol kin siya mol matal. Main wangan mat kain li lem elfin tia mol oinge. Lang siya matal siya patagal ke fos singa. In wangan kosin sigain mol in Mr. Evin ko mol in Mr. lang siya tagay met kemang. Yun mat nagawa sigain mol kin siya mol matal. Main wangan mat kain li lem fin tia mol oinge langen mang chigata meto I korsel akademia liftigos na ngena shit batagal na ke ipru nakataga aksafla ke mekash son algos to ngol megos son algos lagos tungol mekos akademia chisel fat na silos nga fat na pa na shoes Mwet na kawa siya makulog, elos mwet kos na ke makulog. Siya mwet kos elatia malan siya nitok. A siya wen manatin siya nitok. Siya mwet kos elatia malan siya nitok. A siya wen manatin siya nitok. Pangan fossingan. But kuluman lab na siyum Shansi Walker. Go. Elash ya. Shansi kumash ya. Washington. Elash na si skum Shansi kumalle kuluman lab ke force kan kayo. Na si sa klok nga miss identification siya. Kuluman lab so ke Arshloman. Tigin ban force kan. Well, at somne Houston. Ba Houston ba nga Fort Sam Houston. Well, naman na kasi kat maasin kat na fact mitigat ng tawag ya. Tamlay siya ngan. Ay, gulo tel win na elas Fort Sam. Every Father's Day out. Labaga service lom siya wan. Na damdal siya bange. Tuwa happy Sunday siya was nagawa. Tuwa na siyang besa. Siyak silak ke sogas megar for single siye. Katredela. Ba pa de kom redela masandar, okay? Na Luciana Albert kulo ke proy siyan. Na ipris nga siya kom academic lalungi okay? Yoking gilen siya but sige long luti paye ngalong pelsinge Prescott na baye. Dahil Pet O.C. Thompson, tuwa ko lang sin papalang. Alabama. Kemulars kat
Tali ko lutu. Ilyak penaki len metallalin long pe kasmo lal. Ebi plus Sunday klamalap. Tamtal Luciana Albert from Vancouver. Naknas we apply Catholic force natas Vancouver inge. Masingen and nukewa in a masingen. Blanche Inri Tamtal Blanche 4 of 7. Value check. We got that. The wolacna LEUM GOD nukewa Ash Fanwa. Fan Washington, Vancouver, Washington, Fanwa bangan. Well. Na Marstilla Ashkona Klamalap Kona Marstilla. Kona wolacna. Tuwa she was Kulana Shingat Peke Lensasha. Well, Madame Dial Blanche Kakshinkat Tuope. Message Market the Shem Limit Ki Chata Marshall Damdal Killing and True Tuana she was. Killing and true. Ow. Tuana Amo Skidilla okay Kal Mashing pa. May fact matako inge nange pa Damdal Kenya. Lucy kaksakin ke was mututi. Happy Father's Day na she was taking tea. The Mr. Lipan. Papa nagaywan rumo. Klamalap. Thailand. Happy Father's Day na ginamil dan. Tamla jiwa. Atoning sacrifice. Pangan. Na. Damle Preston bangan. Preston langan. Hey, Preston, Happy Father's Day na siya. Happy Father's Day. She was. Wala siya. Thank you mena kuklong. Bangan. Message ba da kange. Mwet force we are fastiki may par. Klamalap. Message na mo siya bangan. Ngadalas Srahn siya yegar. Kung somol metari tigin. Atin along po siya. Tigin el chipelo. Well, kailangan nafta kan. Kumal yegar. Gartamit. Dalik first bangan. Dalik. Ow. Saklik ko. Masing ka man acting up. First mit. Well, tigin gadas ka na kaya kaliyo. All right. Daro kade. Asma kumafak shafla. Wangin nga kina fakulang walap na siyum yok. Kaya taga belal damdalenan ki aru kasha na yok mo tagangan. Nga mo pangan. Yung wibe fakulang sin metlash mo tagangan. Na Happy Father's Day. Then na fak mo Happy Husband Day. Happy Father's Day bang. Lamala. Avak na. Well, Pagpunta na Europe. tigin ko lang malap kaya arulom. Ay, Ilang silang Credit card. Ano kada kalem penga, ilang silang card kada kay kanditu, mande mo gana kada kay ko. Kada likia from muchin na ke me. Muli tu chingan pa, takal na ke. I shekil bang na ke nen lem. Kashmir ga fa ma I shake calls on the name of the Lord. Na ito ka get Genesis long course first long la ko tika ton ngol tolo. Kada likia me link on na ke tu ikan tu 7 p.m. Pacific Standard Time. Kada likia from no chingan na Tuesday no ilang silang gat katakan na ke kuno kan na ke monday Tuesday. Wednesday katakan na ke Wednesday Thursday. Thursday katakan na ke Friday 7. Free of Friday 7 kadin takam takan na ke puklal Daniel. Sabtas nga luo pa kengan. Katakan tak outline ni mangin kashigat. Sabtas nga liu ba kengan kada takam ta kikwe ye sabta che sabta liu sab la session gas kada rangan panchi maga tune sabta ye kes Daniel kada so mutawaek transition ta kusya outline na ke me fakya men panchi ma aksafela sabta nga liu ke Daniel ngan kada so mutawaek ta ke sabta she met fakya sabta long liu na ke me fakya. Pangama igat na siya tiging interest kalingan. Kadata ka na devotion daily devotion nga kadata ka na we met pasha. We pa alu in January large sermon siya we
alu ni Etawi larsa. Na, of course, mandini ke Fred, mandini ke tos taga trela kunokon ngan, Fred is yet taga focus na ke me Daniel, Shen we got taga na ke me sermon, we me alu ni Etawi yan. Wana ka trela ngin nang kadin na kadin matangin ke kaslan God. Kadat tisang kya for maki ki aplan felang en taga ishta o yamay na kadin ashken. Emeet mention makadis etala kel aish or malalipran na kel kisya na lang aish ka pat taga shungkat na. Wangan ma felang na taga na ke o yeshing. Katikain som serve me el felang ni taga serve mo ina na insisya ka kwakman katin pel na kayo. Kaslan mo na pa taga usya o yeshi lashken na ro. E belching an si ba ispel an si ba kaksakin kat ke message mo taga ke me ipu sapta ya we Genesis long luo kada taga Genesis long on course from luti e kon bitu. Nakataga ro week na phone chingan. Looking forward na ke Friday shet na ke sapta hi met sapta si aklu ke me Daniel. Of course, if you're not up there, as iklema kada kalem ya sapta. Inoy long chilan God. Pangan makadeta ko. Si back kay God. Nanamnas share lom ke o yang in fact faculty kastan God. Like share pel na kayo. Masing ay taka Kosrae Online Ministry lowos ay wikos. Inoy long chilan God. Ewang tuwi ke. Inoy long chilan God. Kat plan nila mangan na phone na fashiaksin God. Wangan masyaya. Aro Proilo was on kat fak ongi ko usin proy peke kat inala ko na nagapuk tenel. Kat fak puklal tenel konsumbam tak riti. Saptas nga lungan tak riti liye o yama ina kun taga kasi kat peke. Kat no fun na taga kalchi fun na fast na mit. Efo kat liye tenel. Fakya kin taga Emeet men pange objective siya. We need to look at the what's at the end. Pakat riti katashik ke fakya kongol siya fosalikos. Lalain flourishing and alla shalna na siya kadin kanam ke means of salvation siya makatagalega doctrines of fall of men kadin nila isusta siya na orekla. Mga pa na kadin sampram kina. For the last 40 years, tinasmanya mga. Of course, if we need to check, wana pa kadin isusta kang online God. If inka na kadin flock to the person of Jesus Christ. Taga put our faith in Him so we can be born again of God, the Holy Spirit. Alright. Kadali objective. Final objective siya maligiya kikakaslan ka to. Dugun tenel, dugun fakya, kadata kamta kikwe Genesis. 22, Exodus. Lifti ka so, kunokon nga weepen na fash. Mga oya siya. Weepen na fash. So we need to see the final destination, the predestination, new heaven, new earth. We matenel ikekla na sil telingan nila tenel son they're seeing the same picture. Takoyang na tagali Genesis, Exodus, lift the rounds ko like taking tres kila. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1, 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. That's the battle rhythm. Puktol ngolya in the Old Testament, puktol ikors in the New Testament. 4, Gospelako siya. 1, Israel Church. 21:1, Epistle ngol siya. 1, Fakya, Revelation. Kataga na Old Testament. 5, Masap. 12, Israel click na din Israel. 5, literary, wisdom, poetry, literature. 5, major prophet. 12, minor prophet. 5, 12, 5, 5, 12, 4, 1, 21, 1. Pangan masih magadalaw takong takikweya. Kadin trim na. Now, of course, siya will take a year and a half, 3 years in oil lang silang kat. The next many years in oil lang silang kat, kadaw kala kakaslan kat. Kadin siya sibel loing na kakalyalu kikiya, sham well lan mayta, kadin siya mas mayta ko. Jesus na follow ko. Kaslan kat magana pa kaya ka. Wangan ma government, when ma kampe ko free association na kaya masing. Wangan.
Wangan curriculum ke lututlan education system fin fela kay no siya masing. Wangan makwaklan may makay no siya mo siya ngay wangan. Nara kada kill it all. We share the person of Jesus Christ today and forward. Nikan al follow. Pangawa yes may nakadinashka. Kat committed nakakwaklan God. Katlem tachi pangayin na nang taga metigi man kayo. Srui kaksakin kat kawaspan nagawa. Panchan from in Kalia in Akollah nagawa. With that being said, nas kat proy ke mange we en kumash one proy. Ele follow ko. Focus later pa floxing. Tigin meting afat na meda as masilala urum kata usut pala fin mo kada afat. Una vers na med. Nagsaskarikat yung pro. Kay katkulo malap. Katsat na katalyo su kaksakin ko. Katkulo malap ke kas mo matagay inspectors makanyagat ke means of salvation, ways of salvation, redemptive works ko matago na kalem. Metiki na kumralang ka sa fela kum naralang kenegin mo elect tari kumen napnas kitchen lang si kaulom na sin fela na kayo. Katagadi ala shala ke Genesis tolu singal me kartaga ni ke katli la son singal ako foson ko sa kalem. Jesus si fan. Masaya si mataga rejected by his own people. Tagal na siya matalal fungi Jews and Gentiles alike. Kadini susta kang anman gat sano flok lalawana son sapta singal ako fosin na ketolu akollah. Also mako in fakul. In lomsin papatamay lefaloko. Na when I lakalan me get son sapta tolu fostolun kalmegors may chain na siya susta kang anman gat. If in ke yilyang na ke tokoshay lan gat. Arge belching at chibangat na room kaksakin gum get son tolu fosin alon kos. Na akfrashin yes. Akfrashin yes to ganin flok na God to your son Jesus Christ in and receive him as a Lord Savior. Masigat sano flok sing utakyak man matalal fungi. Yay course my the academic gets Daniel sapta ye first known akot na long eat course. 7 years of tribulation sing like a second coming like a 1,000 year of millennium like a new heaven and new earth. Na in Barcelona na siya smat na kayo. Kaya mo wishing na ito kadin Malaysia masyarsin ka siya. Isla in kaya nakwan siya pa wana chisya sila kalme even ka dukoy fela ka tilang siya. Na siya pa konye kaya ka ako sano flok lalo kadin ito la me masap si mayo kime. Masap siya ba metulong liufos tunul kastunul nakiangaul bakalam niya makadin lang siya kadin may kain siya kayo kinanar kayo kanan kas kayo kadin lang siya metalam nas wana kat lang siya chifena o kat flatna kat kulo malap ke pakotin yoklom kum siya akas makinya kat kadin flok na room ke pelching na manas floking kat ke pelching long proilash kadin ito nga poila mekal min matal sing we are being sanctified to hear your words alone from Genesis to Revelation. Kadin na raw malumakayin na. Kadin nuke which the person of Jesus Christ maned by kenikin mo so fun when apolin akalem ke siya ko rin luo fosin na luo one mapolil keta siya yan Jesus Christ crucified maned tagatlikiya ke Rome sapta siya fosin na kalit ko rin na may ke gospel siya yung gospel siya ba siya mo naro kat fashion class on amanas we Kosrae Online Ministry in all to ko persevere ke belging and proclaim gospel Jesus Christ kat alle shumalla ke katli prayer request matagasyung pe platform siya nga alle shui kaksakin kom ka ta kon long process ke belging click force natas nga ingen alle somliki akwaklong kat pray ken nekyesh papat mas nga tayo losin te tu in pray beke online ministry LEUM Kosrae in taga pe pray ke matlas na kayo yok na click sheet natas click force natas nga akfrashin siya taga din flok na room ke belching met gi patlaw kat flat na oh God na manas flocking god when kaya kung akfresh line in siya talik siya mat from pinya ke look up to singal maker el somne dia enolen flok na room papat mal kumpa papat mas kumpa spiritual father large nas flocking kat kadin lela kumpa ganekin misla si fan na ganekin mo
siya ko gigawan na tung Jesus Christ. Katla na o iya fagalo sa akin na ke may trucks na ke o iya na kayo wa na nas isla la kalos. Ak fresh angelos in osin takan na ke. Na silpa na kalbuni broilan mat na kayo na sin tip fast na das nga. Bukula matan. Talusin rala sila na wo. Siya to ka wan na tung makaya na Jesus Christ. Katla na yok masyak las komitatari. Katisyo kalal funi ko mwe na makwa kadin proy according to your will lo mapakanta ka when academic lateral pitang kung te batling follow ko kung mateng met na kuwain full la ke pelching a olia katflat na nas o yes na mara na sil Saul gel kart na Damascus nan siba some persecuted church body of Christ ka matlalal fungi ako ten yoklom kum tuyang na sil jifen siyak sila fo kum kalyeya ak fresh in siya ka din fo na room kung makay na bakain aron genek na yung one maupe agad pro kaksakin kung katflat na fashion class kay siya wikat kay siya wikat ka din alle siya masyasin ka siya ito la pela katnikin kung magana ito si bakes makinyagat la the next prophetical timeline ifan matagal ka timeline lo mo pa siya tesunod sapta ako for singal doon ka singal alkos we son sapta singal ako for singal getolo ay siya korin kasi saklo siya korin singal mekos for slamal na kilam na lakos itakya klan metalal fung ni siya kamo in sonol Jesus Christ metlang ulas ako gatlan na kaya katfet na silpa akas man yigat ke force ma tamnal sham si waku wala tikin we are alik sa tagalikiya na kayagat kayo mo we met na kayo ma tagalikiya force nga na kayagat kay si gas mo lo mo na pag naksyo sigat when son singaliko sa kalem sanctify them with your truth your word is the truth kat kaksakin go medala man kayo work like gas no make la man mwet inda ka moli katla kat true kaksakin go mo kat flat na pang nasyon in the name of your son Jesus yamat lang lakat bro amen amen